ke swere le go njwana e ka yona phone ka re ga peke okay ba ka gae wa yo swa ba botsa taba e bana pa ba mmitša ka pela ke ba boditse and then ba re ke go gopela tshwarela gore ke lebetse go tliša 100 rand eo ka rena le motho la re ile o fapana ka mantšu nna le ena re ka sekwane ka mantšu re o fapana ka mantšu ka re ga thoma re ile phošo ke yaka ge ena re ile diphošo ntho ngwe le ngwe ke nna ke rileng diphošo ke šetse ke fo di amogela ka baka la gore ke tšhaba ditshele okay ke tsona fela tša go rileng tsona tšeo ke tsona tše a ntirileng tsona go ne le letšatši le leng ke le ka moriela phošo ena o mo dietše phošo jwang re be re thabile re dutse ka mokane le molekane wa gage ga a ne le molekane wa gage mola molekane wa gage o tšatšana le nna ka mantšu ke kgopela gore wa tseba ka mokgwa o hlalosang go tla go save nako ke kgopela gore re mo founele ne o hlalose dilo tša thieleditše ka gore o tlo hlalosa ba gae ba hlalosa ra thoma ra mo founela a re yena a kwa tšeo a di tsebe o tseba go fihla kae so dinamba tša gage di kae le ka bolela mama Thobelang tate Moreme ka moka ga rena ka morena gona ke kgopela le hlabošeleng tšo gannyane ke kgopela go e hlatholla so ka re ga a bie ditaba ga botse ka mokgwa nna ba mpoditšeng ka gona ke kgopela gore Rosina a dule godimo ga taba so nna taba ke kry-ile ka labohlano mo e leng gore ke baegišane ba ka be re kwana re ja plating e tewa so after mo e leng gore nna le bona ga ba sa tla ka go nna a senke re lwa a senke go riega selo ya re freitaga ke le ka šia setulo sa ka kwa go bona ya re ga ke šile setulo ga re labohlano yona yeo gwane gore ke no tsoga ke kwa ga bo Rosina ka nnete ke tsene ga bo Rosina e le gore ke motho go thaetša lenanego la pitšentše kgolo ka labone le ka labobedi so labone le mphona ke tsona bo diregile jwang ka kwa go nna ke hwetša re ba thaditše lenanego lela ke napile ke goga setulo ke re ke be ke tlo kgopela setulo sa ka go sešiamo ka nnete ntate wa Rosina ke ga emelela a ya ka ntlelo tša setulo sa sešia ka montle ke ge ke goga crate ka montlong ke thaditše le bona lenanego lela la pitšentše kgolo la ka labone e re gona mola ga fetso tsena lenanego lela ga le fela gabe go fihla mo goreng ke fihlela ke sedimo go a gana gore ke emelele ke boele ka gaka ka tsena ditabeng ka re ke bona moleko ka re ga lapa le a Rosina o kae ga gona ya nkarabileng ka re ke botšiša gore na sesikana o kae go riegang ka Rosina na ke bolela ka yona tšhomi eo ya gage ba re ga gona ka re ga botse go diregang mokhwe na ka re gone jwale ke bona gore go a liwa ka mara ga lapa le a goreng ngwanyano a tlaiša Rosina na kore se beng ke se bolela ka mola ga sanka ba ganetšana le sona ntate Moremi ganti Rosina o ka mo ka moreng wa nyarela ga nyarela Rosina ke mthone gore o be a bajwe bo go se bose gare ga lapalela ntate Moremi ka mokgo nna ke hweditšeng go le ka gona ke kgopela bo swaranya Thobela le kae mama le kae Thobela le kae o ka tšwela pele gannyane mama so ya re gona mowe ga ke bolela taba tše ke mmotšiša ke re sesikana o kae a mpotša gore mmago enji gape mokwe go lewile mokwe ga o a kwa lešatana ke lešata le diregile neng ba re e le on 2 weeks back ka re be le la bokae ba re be le mantaga ka re nako mang ba re ka 2 o'clock ya bošego ka re ke gopola ka yona 2 o'clock eo ya bošego ke be ke sepela ke ile biela motse ga matlala ka re go bona nna ga ka kwa selo ke be ke se gona go diregileng ba tla le taba ba re motho re bela lwene gone jwalo so o tšere ntengwa lengwa ya rena ka re Rosina ke gopola gore ke ile tšatši lengwa mosetswane a fela a etla mo ka koloi o ile a tla le motho wa ngaka a go tšea Rosina le a ka nokeng a swere bucket a re Thobela ka re lebele lo riang gona fao a re mmago enji kore a ke nyako a ke tsebe le nna ka gore ka moka ngwanyane a ba mmolelang ntate Moremi o be a ba rarile o ba raretše sorry ka re sepedi a ke se ga botseng nyakhuluma so wa kwešiša mo e leng gore o be a ba šomiša ka moka ga bona ke bolela le wene gona so lapa la ga bommeo kwa ga Senong o nyetswe ka ga Mmakola
wa kwešiša lapa la ka moga mmeo yena mosetsano o be a etla le ngaka ya gage a ile o thuša bona ka ge e le friend ya Rosina jwale mafelelong mena ngaka ya bona a ba tšea Rosina ba miša ka nokeng ge ba miša ka nokeng a re yena ga botsanna be ba ile mo hlapiša ka re ba go hlapiša eng a re ba re ke na le swiso ka re Rosina go ntšwa le mo leng gona ga e sa le wene Rosina o na le bothata ga botse ka moka ga lena o le rareditše ngwanyano ntate Mmakola a re go nna ebile o tšerile masenke ka re masenke a mafeng a lena la ko se re le tele mokhukhuna bo go šetse 25 masenke a tšea 20 ntate Moremi gare ga lapa le a se go bose ngwanyane o lwa le bona mo e leng gore o ba tricklisha gore o tlo ba bolaya o tlo ba tšhumela ka lapeng o tlo ja setene sa Rosina wa kwešiša so gona jwale kore re tlile mo le sente re senayo ntate o gotše le hono ntate o tsene gare ga mashoniseng re tlile ka 500 ranta ga re tla re bola le wena gone jwale le gore re bole morago ga re nayo ka be ke kgopela boyfriend ya gage gore ke kgopela gore o re tsenyetse tšhelete mo re yang pele ga re tsebe nago seemo se jwang at least a re ka kry-a consultation ka nnete ke e leng gore ba e rometše go ntate Moremi a go bosa re ga lapa le family ke tlile lona mo ke kgopela gore ga ba bolele nnete se nna ba mpurutšeng sona ba ske ba tšhaba gore re godimo ga nnete gone jwale mme senong ngwana kwa lena le ntate Mmakola ke kgopela le boleleng se le gore le nna le mpurutše sona ka re ga tlaišego le ngwanyane o le dira yona amen ke kgopela gore se si wena nko bolele nnete be le ile gore ya nnukeng re tša re fihla kwa nokeng ra ya thabeng ra ra rapela re boa moke ba ba tshwere ka tseng ba ikga mehlara e different a ke tsebe mehlare ba re ba ile ntlhapiša ba ntlhapišitše ba re ko so re sware thapelo for 7 days ka nokeng ba ntlhapiša ke tsege ba go hlapiša o porofitilwe pele gore o ne le swiswi thokolosi goba o no tšeiwa wa išiwa nokeng motho ya bang profita ke ka gore ga ke lla go mokgotsi wa ka ke re ke kgopela thušo a mpotša ka yena ntshwarele jwalo ga itšedi ya ka le kae re gona le bolela le ntate Moremi a kere re mo radio motsa kere go ne le molli mo o tlile mo o re ko wena mang molli ke ra mollo o re ko wena mang molli Rosina molli o re ke Rosina Makola ne Senong le a mo tseba ke a mo tseba molli wo o lla ka lebaka la gore o re le tšere diaparo tša gage le tšere diaparo tša bana le tšere pasa le tšere karata ya SASSA o a rereša a raparo tša gago ra jefa Rosina tšebe ke di reka go wene kgaitšedi aka kgaitšedi ke kgopela go bolela le lena kere re kgoneng go lokiša taba ye e feleng ga botse a kere aga ke e re nyakang go bona ebile re founa so ka gore mo go bolelwa polelo ya gore sesi ga a sana pasa ga a sana karata SASSA ga ana diaparo tša bana a go ne selo ga gabo ba thušetšwa ka gore ba re go tlo tshumiwa ka gae so ba tlile mo radiong ba nyakana le thušo so ke ne le batswadi ba gage ka mo ba re ba nyaka go kwešiša taba so ke re ikwešišeng ka moka ka re le ba thieletše ba re thieleditše kua gae e sware ema gannyane ke re tlo go fa chance re wa rabe sesi o re bothata keng bothata ke gore ke lwele le mogwera wa ka wa mo kwa ga bolela kere ke mo kwa ga botse ya o lwele le mogwera re ba ka 100 ranta le ba ka 100 ranta a mpotša mantšu a bohloko a re ke tenaganela ke nnoši ke a mo disappointile ke ge ke tlo mmotšiša gore ke rileng ke ge ke sa tsebe gore tšhalete ga ya fihla ga ke mmotšiša mola gore ke rileng re fetša re topatopana ka mantšu
tla le mo eleng ke nna a ke sa kgone bolela ka phone ka re go a tshwana a ke bolela le yena o ba godimo le nna ke godimo re ka setle re kwana ka e drop a ke e dropa mo ka e fetša gona mo nna after matšatši a tla le bagabe ba tla ba tšea diaparo o thomile a etla tlorogana a boela morago a batla ka thuno a tla tšea diaparo ka moka tšaka le tša bana le khate ya sasa le pasa khate ya sasa le pasa di patela founu e ka go e reka go yena ka 1.5 go njwala re ilwa ke 9,000 le ya mo kwa mama ntate Moremo thobela I think re na le internet mo go na le A90 ya 1.5 A90 ne A90 Pro Plus ya 1.5 tsa new from the box a ye dimileng a spela ya ipshatla wena o pšhatletšeng founu sese a ka ya dima ga ga bo gone lehu ba gone lehu ba se gona ka moka a ntšhia kua ka mora ka rena founu ka ke Hawaii o wetse ka metseng ga e bonale ka lehula o spetse wa ya Metalburg ke la gamang lehulantse la butao o bolela nnete ke tlo kwata because of Rosina o ne le maaka ena ga step into ya go bolela maaka mala ba ntse ntse le kileng ke ya kwa ke le kwa if batswadi ba Rosina ba ne le nnete ka re ke ba gore ba gona mo ke le kwa ka fla ka re khopela Rosina tshwarel re bolela a fihla mpa tshuta mpa tsela gore nna ke mthutse ka tsela pa re ke ditšhumi ke aparo jaka Rosina ke mothoma ka penti ke mothoma ka everything today o ne right a re na tla tsa mantse ba bolela ka number 2 ga fetša no ke timo ya radio wa sa ta mo ka re tata ga na itla mo le ba paletse go tukuka ba itla mo nna ba bolela le nna le gona ka jaka ta Rosina o feel nna ka ke di feel Rosina a ke re santse o bolela nne tse ke di bolelang ka moka ke nnete ke dinnete ga ke santse gore ke bolele o ria gona so le ga e le gore dilo phoso di rile ke yena a santse ke bolele o ria gona so o fihlile ka maaka ntusha le monna a bo ntusha le a butaka a nyoko pšhetla lapa la ka thoma tabile gore ga e gona a re ba re nna ngwana ka be se o monnaka Rosina wa ditse ba taba tša gore wena o boletse gore ke yona e be ke sa tlo go hlalosetša yona o nkgathile ngware ya mapele ke ile ka re ya phoso re dutse ka kwa re thabile ka tlashana ere ke mothietša ganyane ga itšedi o rile phoso wa reng re tlashana le mogala jwa gagwe e le gore ile a kry-a miscarriage a re ya miscarriage mo tlogela a bolela ga itšedi yaka re mokwa gore o reng o Rosina o reng thietša ganyane mo re moko gore o reng Rosina gore wena o retse ra tlashana ile a kry-a miscarriage a kere ga a kry-a miscarriage mokwe sogana la gala re lenyaka mo ke ileng ka e kamiša ditaelong ka ga ile a nkgopela gore ke kae mo ba re yang ditaelong ka director ka re mo ke se bang ba kgona ke mole a ya fihla kua a kry-a miscarriage same day a boa kua a re le sepetlele sogana la gala re lenyaka motho ya mo reetseng ditaelo le nyako mothunya ba re ke se ka ba ka e ka molaetša yena jwale ga re thoma re le kua re thabišiše re tlashana ka mantšu wa bolela ebile ke morae ke re wene o itse o tlo ntubula a kere ke mozulu ke a motlhalosetse o itse o tlo ntubula gona mora tlashana ke fetša ke ntšha lentšu la gore ga ke tsebe gore ngwane o kwa mang ka fetša ke ntšha lentšu la gore ga ke tsebe gore ngwane o kwa mang dintwa ja thoma gona moo ba ile ba nyakišiša ba kry-a e le gore go ne le selo se sepelago le nna ga ka titira gore ke bolele ntho e ka ra ba mputiša lebaka la gore wae ke boletse ntho ga ke nalo le gong jwale ga ke nalo and then wena o boletse gore sesiwe ngwano monno a se wa gage ngwano o e bolelelang wena ntwe a ke tsebo go riagetseng ka ba ka tša batswadi ba ka re ra kgopela tshware mapele le mofileng ke bona founu e re conference re tlo palela ko go bolela ge e le conference so cause a re tsebe gore o mongwe a le mo kholeng ke mang malefo re nyaka go bolela le sesi ke mang o mongwe all right abuti
re na le seemo ka mo mane ga itšediši wena o tlile ka mo ke walla o re o nyaka thušo mara thušo ya e nyakang o re o lwa le mogotsi ya gage ka mokgo ke ngwaneno a kere mogotsi ya gage ke ngwanefo a kere molli wa le mo founung o re wa buti yage re ne le Rosina ka mole a mo tseba Rosina Rosina Ramzeo ke chomi ya usi ya gwa kere so Rosina ka mo o lla taba kholo ye nna ke kwang o lla ka gore ba tšere diaparo ba tšere dipasa ba tšere le karata ya SASSA ene ye ngwallang ka ona re ba ile ba mo isha dingakeng ba mo sepediša ba mo hlapiša dinokeng ba mo fetšiša 7 days ko wa hlapa so ke kwa gore le yena go njwale o tšerise siago o mo išitše ngakeng mo ngakeng ye Rosina išitšeng se siago ebile se siago o tšwa go kry-a miscarriage koo so go ra re ya ngaka re e beela ka thoko go ra re ye tlo ba agenda ye nngwe re nyako thoma ka e pele ya pako ya diaparo gore lena le tseba jwampa all right in terms of diaparo aparo tše a kere be di tšwa go Ausaka le mamaka ba dini ya Rosina so maloba kore ke nagana gore ntho e rileng gore ba re ba dinyaka ka kudu ke ge Rosina ntšha mantšwa gore Ausaka a mo thuši ka selo mola e le gore ke yena mo rekelang diaparo a rekelang le bana ba gage diaparo a re ga a mo thuši ka selo wa ke nagana gore ntho ke yone e ragileng dilo tše ka moka gore a ba fetša re wa tsere ke tliša leaparo jaaka go kwele Rosina why o roga motho wa go thušang ka diaparo o re a go thuši ka selo ene ga tšea diaparo tša gage e ba molato ga re be re tlashana mo pakong ya rena ke moretse ga botse ka re go njwa le wa se bona seemo se se leng ka ke leng gare ga sona kgopela gore o ntsupporte o be there for nna until a re nako e ka moka ke be ke se gona na ka re ga ke bolela ka nako e ya gale ke bolela ka taba go njwale mama a ile bolela go bolela mmaike mebedi ka more go pela e go bolela lena Rosina go mone and then ga go bolela lena le rena re tlo go mola ka mo alright thank you bolela Rosina re go ria jwang kere ntweng ya gore ga ke mothushe ka selo re be re tlashana ke morela kere wa se bona se mse ke leng go sona kere ntwe ke itse go fetšo ya ka kwa metsing ka ku ka thoma ba le ke fella ke maatla ke ne le go lebala dilo ke riang ke mra kere wa sa support o re nako ka moka ke be ke sa go support na be ke se there for wena na ke re bo le gona ke bolela ka go njwale go botši story ka no kembele ya go dirang ka no keng perilo hlapa ba rwa ntlhapiša a go nyaketse mothuša ke a ke re le wena o ile wa mo nyakela mothuši so ye ya go nyakelana bathuši go ra se phoso ra re le dira nto lena le ba babedi le kwanetšeng ga botse ye o nyakang thušo godimo ga yona keng ke diaparo le kata SASSA le pasa aparo tše gore ke tša gage diaparo tše o ba e tla le tšona ke mo patela nthela re ba di rekiša tše dingwe le ampha tšona nka ka di kgetha mo le diaparong tše a di tšerego mara tše ntši tšona ke be ke di reka go yena Rosina o le bana ba bakae ba bararo a o bereka ke papa go bana ba o kae a gona ke eng nto e go pallišang gore wena godimo ga tšhelete la bana o palle ko go reka roko le ge ka ba 60 rand kwa gae kwa ke nna ke thušago ka kwa lapeng wena o thuša e sware gona mo mama o gola motende tate wa gola ke goreng le dumela gore Rosina a palle ko go tethekela le ge ka ba roko wa 60 rand tate mogala jwa sengwe re fe ya straight re se re tšika nna wa bona go tlhoke ya kwa le kwa wa mpalela ya nna ke ka gara mashonisa ngwane ya ka o ka gara mashonisa mama ba le ka gara mashonisa ka leka ka thata gore ke bolelele mmaendane ke montšhe ka mola go šale nna go nkušaka and then ka re go ntšha mama ka ko ka boa ka dula le bona fase ka re ke kgopela gore re beng ba gankwane
re ntšheng o mote re ntšhe o mote go fitlhela lebile re felela ba kwešiša ga nna e santse gore batle ba thuše nna ka morago ke moka e tlo e sa le ba reno a ke nna ke nna ke golang pele a ke fetse gola ke moka ke reka tšagoja a ke fetse reka tšagoja ke moka entane bana ba fetse gola ga ke tse gore ba re ileng ka šhelete go a fetsa gore yang le nna ke thoma go breaka bjana ke sa tlhoke sa kgona go thuša ka gare ga lapa ka gare ga lapa go thoma go ba eng tlhakatlhakano wa ekwešiša mo e le gore nna kgopolong yaka go ya ka nna ke be ke seketepotsa gore ke tlogele lapa lela ka le bana ba ka le mosadi ekwe gobane ga ke fiwe tlhompho wa ekwešiša ke sa fiwa tlhompho ke boditse yena tšhomi ya gage a bampotsa ditabana tše dingwe tša gore ba re nna ka molapeng ga ke thuša ka selo ga ke sa thuša ka selo go kaone ke no tswa ka malapeng ke ba šia ene mo lelo ke be ke fele ke botsa mama straight re le ka babedi re ne le bana ba ka ke motse ke mokgekolo wa ka go hloka taolo ka malapeng bana ba kgone go ntelela ke palela ke go ba le thušo e itseng ka malapeng gobane ga ke kgone tipsina ka malapeng right a ke feteo ke tsene go yena ngwana ka o ne le bothata ba re ga ke bolela le ena like motswadi o bane le go fela a mfetole Rosine re ile ra baka re sala ka mosadi wa gešo ra baka nna le ena re baka ngwana mo e le re ile ra fošana ka mantšu mokgekolo wa modimo a ba fetša lebile a etswa taolong a hloka maitshwaro a llela nna gore wa e leria ka mokgo batho ba le lebeletše ka gomola ke tle ke tlhagetše ke lehu motlogolo o hlokofetše yena ngwana e leng waka o tswa go nyaka mo e le gore re ka tla ra kgona go kry-a thušo gona go nyaka mo e le gore re ka kry-a thušo gona ke mo e le gore o tswa go hwetša ba e le gore ba ka tla bampolokela ena nna ka tloga ka ya ka nyakana le tšhelete ka e adima bathong ka mashonisa ke mokantane ka re go e adima ka tle ka boloka motlogolo wa ekwešiša tswane ga matšatši a dintše diya wena o tšhomi ya gago wa bolelang ka ena ke mo diretše jarata ka molapeng ka boa a nyaka ditane tše pedi o tšhomi ya gage le modiretseng ka jarateng ya gage ke mo kampeletše and then a ya nyaka tene seo ke table stand a tla le dipala a tla di kgothola ka mo jarateng yaka ka tšea dipala tšeo ba nthela ba re ke tšea dipala tše ke ba direle ba tlete ba mpatela ba re bamputša ba re o ka re tšhatša bokae ka re no le ka mfa 2000 ke tene tše pedi okay ke epetse dipala tšela ke di thotha ka mmele wa ka moo ke di šakwa jarateng ke di epela mokgekolo wa gešo fela e ba le nna ke thotha le disamente ka moo ke moka ke ilo epela dipala tšela go fitlhela lebile ke tlo goga terata dipala tše ka go di epela di 13 dipala tše ba ba di tlisitše di be di le 14 go šetše one ka mo gae ga ke fetša go dira jwana ga bantse ba fela ba etla ba fela ba ne le go bua ba tlo mfa mmerekwana ba buile ba tlile le dikgomo before dikgomo tše bampiditše ba re ke tle ke ba direle lešaka ka re nna lešaka ga ke tsoba le ria mara nka lelaetša ka mokgwa ke feleng ke bona ka baka lae le gore ke berekile makgowa nka lelaetša la makgowa la mo gae le nyaka dikota tše ntšhi go tlo nyaka dilori gobane le tle le epele ka re kota tša ntse di sante gore di epele di emelela ba re no ka mokgwa o le tsebang ka ona ka re mara ke ne maatla ke a fokola ba re no mogala jore kgopela o theoge o laetse ba re tlo be re nena bo gore ba le ria jwang okay ba tle bamfounela ba re kgopela gore theoge ya re tlo go fa chance pa o tlo bolela go ka theoga ga ke fitla ka kwa a ke fitla ka kwa re tswile mola go tabele re tsentše mo kholong ka moka o njwa le go bolelwa ka mašaka jalo ya o bolela nnete a re se ra kua a re tsene mo go ye re fetse o njwa re mo kholong a kere ka moka lo re tswile mo go išwile le gore potšišo e bile gore ka ge le batswadi ba Rosina le palela ke go meeletša gore a kgone le go thekela gae ka baroko bjale šetse re bolela ka mašaka jale a ke sa kwešiša le nne ba mama o bolela nnete a re tseneng tabeng re e fetse re yeng go ye nngwe ne seke ra ya kua tate mogolo o kwagala o ka re le wena o kry-e hlompho ka mogae ka mokgwa o bolelang a kere mama go pala eng gore lena ka mogare ga lapa le thuše Rosina a be le diaparo ka mogare ga lapa a le bereke re sa berekeng ne ke golla bana ba babedi le go jwale ke golla bana ba babedi a ke gane ne re tsene mashoniseng ka go hloka
le tsene ka gare ga mashonisa ka go hloka akere mara papa wa bolela gore be ba mo fa mmereko mola le mola yeo ke a e bona banna a re tseneng tabeng nako a rena ke nyana nna se ke setletšeng mo ke kgopela go thusa ke phela ka go tshoga ke a boifa se ba se boletšeng ba re Rosina ka ga a dirile phošo go setse ba e fetišeditše pele jwale ke dula ka letshogo ke a boifa ema pele o tshogile gore ba batle go tshuma aowa a ba re ba tlo ntšhuma ba itse ba tlo rekiša stene sa Rosina and taba tše di tla le mogala bo mofe wa ka gore ba tlo motšhuba go kwele yena ke tsebe nna ne ke se gona Rosina nna mo ke tabeng tše tharo ke nyako fa malome ka kapa ka mola le yena bolele ke tabeng ya gore Rosina ba ra ba tšea pasa gago a ba tšea karata ya gago diaparo tše ba di tšereng go wena ke tša bona taba gore go tlo tshumiwa ka gae e tswa kae Rosina taba gore go tlo tshumiwa ka gae o e boletse tšatši le la Ferekane o ba Ferekane ka kudu bile a runya ko mpolaya a nroga mma o be a thothomela mme ba a thothomela a go rapela a kgopela tshwarelo ke nyoko ka gore taba gore re tlo go thubela ka gageno e kole ko eno nnoši ba geno ba le gona ka moka na a ya kwa ke nna ke nnoši le ngwana gae o gae le ka mfounelelang motiši ka re ke tlo go thubela ka geno okay ye ya o nyako bolela mama e iše mo rene moagelwana lena mo se senyana le kae re gona ke mmago eng ya bolelang makere ke kgopela gore o nkwe o nkwešišene ke sepa gore ga ke tlile mo ke tletse nnete ga ka tlela go papala kere ba nkgopetse gore ke tle mo ke ba thušitše go tla mo kwe ke ba founiša go ntate Moremo ra ke ra ntate ka kapa kere ka nnete ke rena ba re tlile mo kgwa kere wa ntseba ke so Rosina le mmago Rosina le tata go Rosina ke kgopela gore re boleleng nnete ke sepa o ka re jwale ke tlo fetoga setlhaelo ke tlo fetoga motho wa maka nna ga ke fitla kwa go lena le mpoditše gore Sesana o tšere dilo tša lena akere Sesana o rile o tlo le bolaya akere ke na le maka mmago Rosina ka ba ka ntšha lentšu ka le botšiša ka re go hwa ga motho a go sempole akere a labola ka mokgo jwale le a ntlaba go jwale ga le godimo ga ditaba e bang ditabeng ka mokgo le mpoditšeng ga ke nya go fetoga sekgwedikgwedi emapele ntate Moremi ntate ka kapa family ye ntate ke a mosekona ge a re lapa la gage ga ba mo fihlompho yes taba gona ebile ya tsena ke nna before ba tloga RDP ke bile ka tšea mme ka mogalemela ka re mme ka lela matšatši mogala ba go tlo go šia o tlo mo šupa bana ba go ke ba bagolo ke gopola o mpoditše lentšu la gore ntate wa gage ngwana ka mo ke Rosina ba lego ka mo ga se ba gage mara le ka gore ka ge o dula le yena ka mogarapale ke bana ba gage mo ba rute gore ba hlomphe monno ke bolela ka ntate gore o dutse ka ntle le ngwana gage wa moshimane ba re ke Given ntate o nkule a le ka kwa ntle a re mmago enji ke ya go leboga kwa go swana lwedi ga gona ka re mmento e diraga ka rapale ga e bose so gone jwa ra bolela ka taba ya diaparo akere diaparo o di tšere tšhomi ya gage o tšere karata ka bogo bampoditšeng o tšere le pasa akere mabana ke rile go yena kare ke kgopela o tsamaye o ye o dirisa karate msa e le nna gore ola se se ka naga e lontšha tšhelete a se ka e kry-a jale ke makala ge se se ka na rena karata ga e hwetša yena a senke a itšea jale a ka sa tse gore ba ba leng maaka between bona le yena ke eng and-e mo e leng gore emapa o tlo bolela mo e leng gore bona ba boditše nna gore o ba kolota le tšhelete ya masenke a 20 le tšhelete ya Stan a ba botša gore ke lefa ba re keng sola le generator so that is why ke re ke kgopela gore bona ba bolele ye leng nnete wa ikušiša sesi ka mo wa botšiša o wa lekolota nka iri ya letsene ke nna le batamele mo lekopelwaneng le nka iri ya letsene ke nna ke ya kwa gore jwane ya mo e le gore ke be ke inyaka gona a gore ka ke be ke bolela ka gore ke ba bereketse ba tšere masenga ba ropile mosadi wa ka
ke rekile ke tsere masenge magweng ke a gopetse masenga ba le 25 ke tsere 5 ke huleletse morodi ya ka yona wa chala 20 ba tla ba gopela masenga mo go mosadi ba founela ke le ka gae ba ne le mosadi but ba re ga ba fitla ka go tla ba gamolotse masenga mo godimo ba re go nna ba re no wa bona re ka sero wa le go le ka mogoko ntane le jati le diketse re be re gopela masenga la ga re tla re go nyakala masenga ka dumelana le bona la ba fa masenga makae masenga e 20 mara masenga ba berekile ke masenga ile re ba kokotolotse la kwana ka bokae a sera kwana ka tšhelete ba ile ba tle ba reka all right and then ga go fetša ba tla ba re no ba mfa sola le bone la yona le TV nna ke itse go lena kare ke be ke nyaka sola le TV ka gore kwa go nna taetša sa ngangiše taetša ke tle ke bolele TV emapele nako ke tlatle ke ilo nyaka TV a re kwane ngwana gae nako ke tlatle ke ilo nyaka TV ke ilo nyaka tšhelete kwa gae ke re ke tlo lokolola TV gore ke kgone e swadiša kwa sestraka e be sentho re boletseng ka yona nkala le o ibile go nyaka sola le light sola e golo light le legolo la sola le ka tsara le check gore ke bokae masenga ga west even 2000 ke dile nka go rekela ona wa runya ka sola le light ka go ke ka gore mo go tsile o tsama le metseng ya bogala dithibi ka gopela monna o ra fit TV re ne le TV tse mtsa ka mga go ta high sensitivity 2 jwane ka TV ela o e ga nna rena o nyaki TV and then mo ma TV ke fiwa eo generator eo ke itse go bereka Panela generator. Ke gopela bolela. A ge le ka bolela mepa. Mara ya. Ke gopela re le nna go bua le ke ditsena ga nyane. Ya. Ke ditsena ka la gore ke gopela gore ka moswane rena re reke masenke a kere ko re gaola e ska ba e golo and then le nna re gopela generator e rekiwe ka re ile le msa le light e rekiwe di ile di tse msa kere re kgone o tšhentšhana re ba fe masenka ao ba re fe generator le light le rena ya sola a kere kore go ska ba le ngangišana go hloke gore ngangišana ka tsona le lo jeo wa ikušiša la ba gore ba e gaola fe go ke tlo rotoga cause nna ke tsamaya ka kolong nyane ko tša vene ko reka masenkao ba tla mpotsa gore ke a makae nna ke tla reka then ge ke fihla ke gopela le bona le gore ba rekile generator le light eo di ke tše msa ka mokgo di tlileng ba mfe tsona re tšhentšhaneng go gono fela ditshele mara pa ge ba go file generator be generator is more than 5 to 6,000 plus light ya solar is 1,000 something masenke a e leng gore ke a gale ka generator e msa nna mara ka mokgwa ba bolelang batho ba ke gore ba le thuša bana bona ba go fa generator e msa wena ba file masenka gale ebile ba lefa le light e msa ene gore re ga ba kgonne le fa generator nna ke thabela gore o ntšwa le tabe ba ipoletse gona ke tšwele go bona ya tswa go rena so ka moswane nna ke batlišetsa masenka ba msa ke gopela generator e msa le bone le msa ka moswane mogekolo wa ka gore ba fetse o tla ka gae ba fetse o rogana go yala ka mokgwa ba roganeng ka ona mogekolo wa ka o phela ka letšhoko koloi ka e feta kore o tlhagafela e ka ba tseleng e ka ba kae okay tšatši lela le nna ne ke le gona ke tlile aga ke ileng go wena mogala jwa papa o Rosina cause bona le nna ka kwante Yes. go na le mo ke roganeng go na le mo ke tleng nna le ena a senka la rogana a senka ka bolela gore le rogane gore ba lokiše taba tša bona nthaetse mogala jwa geno jwa lepeng ntho santse gore e le tšhoše ka motho e le gore a senka e tlaka nthaetse a re kwane mogala jwa geno lena why be le feletse le ka moka a o sa ka le iwane ge go e tla reng to motsoga so be le monyaka ka moka le feletse lena yena be iwane ntho be le nyaka lena aowa o tlile ka mokgo le bjang gore ke ntho lena be le nyaka le nyaka gore a be iwane le be lena le be ka moka so go tlile rena jwa le thomo ba le matšhogo
nka etsa mogala wa rena ke tliša masenke ka moswane ke kgopela generator e msa ke kgopela le sola ya ke msa ke a di kgopela e ile gore batho ba bolela ka mokgo batho ba ba le thuša a re tlo di baka dilo tse nna ga ke ganane le ga re etla mo lena ga botse mo ga re etla mo re tletse gore re tle re kgone go boledišana le bona bana ba kgone go phela ka bona nna a ra bolela le bona selo a ke sa nyako gore re boledišane nna ke kgopela generator ka moswane e msa le bone la sola le le msa ke tlo tliša maseng ka lena re sa boledišane re boledišane eng batho ba ntelela ba ntse ba ntlhokomela ke eng se o swantse gore re se boledišane go ntse jalo ke eng wa tsa re go ba mogala wa nna boraka le go nna ke tlhokomela lešaka la bona la dikgomo ba ne dikgomo ba ke tlhokomela dikgomo tša bona wa gopola gore maaba ke mmotšiše ntata gore sena a ka mmotšiša gore a ka se tla go tšhelela tšhefi ka moswane wa mmona go tla go tšhelela tšhefi monneng ke a mmona ke nto ko o botsitseng re sa le kogaga le ena ga ka seba ke botsitse yena ka re ka re go ntwa le go na le ngitšana ka moswane o ka se go tšhelela ngwana wa ka ke tšhefi na a re no nka seke wa mmona gore ke ntho tlo go tšhelela tšhefi ene ya e swareng jalo ba gešo ba ka mo ba ga borosina a ke le botse la bona batho ba modimo ba nna ge ke bakwa batho ba ne le nnete batho a re lwele bona ke no rela re mara lena ka mogo le thomileng ka gona se la e thoma ga botse nna ke gopela gore o tlhokomele wa bona like ke rela gore a ke re thietša taba ne and then ga re thietša taba le batho ba ithieleditša ke batho ba ka mogo ba bolelang batho ba a ba le mathata mantši le lena batho ba ebile ntate o re ke yena ba nyaka gore ola le sesi wa bolelang ka yena ba kgopelane tshwarelo kwa sesi o re o file ola founu ya ke A90 ore ke eng sesi A90 plus ya tura founu ba go fileng wena o e rekile ka 1.5 ene be ba go hlokometše ba riatše ka mokana ga tšona mo go wena ba sa be le bothata le ba file masenka gale ba le file generator e msa ba le file mabone tate o ba hlokomeletše dikgomo so le ka se phele ka mokgoki e le gore lena ga lekwane wa e bona le hloka go kgopela batho ba tshwarelo for lebaka le e leng gore le boletše mo gone bualela gore o ka re ga ba ga botse mma gore sena ke kgopela go mpotše nnete ya go tswa boteng ba pelo ya gago ke nyako iša founu ka kua go malome ka kago batho ba ba modimo wena gore o tshogile mma go rosina bole ka mma o palela ke eng go bitša rosina le sesi o ba kgaleme ka ke bana mo go wena e le ba babedi ke fitlhile a ke gane phoso e dirile kwa ka ngwana phoso e dirile kwa ka ngwana ke lekile go ka dula fase ke ba botša kere ke kgopela gore ka re phoso e dirile ke rena ka 100 ranta ke kgopela gore e ska ya kgole ke kgopela ke mo kgopetse tshwarelo le yena se sana ka go hlalosetše ke mo kgopetse tshwarelo and then re ile ka kwa ga ge ra kgopela tshwarelo nna se ke se kgopelang ke peace fela ne ke sa hakelwe ga ke reng Magorosina ma ke kgopela o e swara gona mo motswadi yaka ga itse di mogaleng o ka ngwanesho ke gona ke kgopela gore o botse batho ba o ba tsentšitše mo mogaleng ba khomole ka moka ga bona go bolela nna le wena taba ya gago le Rosina le ba babedi lena ke yona ye e feditšeng e hlola morusu magareng ga family ya Rosina le ya geno ke ile kwa ntate ke re go gopela tshwarelo go Rosina ke fitla kwa ke gopetse ntate go Rosina ke rotogile ka re tlholisha ke bona ke fitla kwa Rosina ang khafa ang botola ka moganya ka nga la fatse ka botsa mo Rosina ka Rosina ke motswaretse a ntse ntirela dipotso tse ka seng ka boka motšhintšhe le gone ena ke ena tšhintšhe tša go nna mpotsa rena a nyoko bolela selo le ke ga mo Rosina re nna ke tsamaye Rosina ga a raete ba tlo bolela dilo ga a mogale le ga ntirita ga mpe ke mo ile gore ke ferekane gona gore wa nna le ga e ba nruliša pase Rosina ba re gala ka babedi mare mma go Rosina go gala Rosina Rosina bo ba tšaemelang roga ka nna ke tefetolene go motho ba tlile ka morago ba e kwa taba e le founung ngwanesho
ke kgopela gore o bušetse maswafo fa se kgaitsedi yaka o seke wa te kwesha bohloko o seke wa kwesha ba geno bohloko o seke wa kwesha ba borosina bohloko ge ke theeleditše taba ya lena di-family tše pedi tše le a kwana ebile le be le adimana dilo go sene bothata ntwe e tlogang e bakile merusu ye e leng gona gone jwale e hlotše ko wena le Rosina kere o swereng tša Rosina mo go wena go njwa le ge re bolela so a wa swara diaparo tša gage ema pele diaparo tše o di swereng ke tše o beng o di file Rosina a diapara and then le lwele wa kwa bohloko wa motšeela tšona karata ya matšhonisa a mene karata ya sasa pasa ngwanešu ke kgopela gore o fe mogala ba gago founu mogala bo kae alright wa tseba re ke kgopelang ngwana gešo ge ke theeleditše mo ke le thušitše balapa la borosina ka tše dintšhi le bona ba le thušitše mo ba le thušitšego gona and then wena le Rosina le kwagala le tšwa kgole kudu ka segwera sa lena mo e leng gore 18 years ka moka ntwe ke ratang go ikwišiša ke gore kapa ke ratang go e bolela ke gore le swanetše le tsebeng gore motho o mongwe le o mongwe ge ya kwatile o bolela nto nngwe le ye e leng gore ga a e rereše go tšwa boteng ba pelo ya gage ke kgopela gore batho ba ga Borosina dilo tše sese a di boletšeng a kwatile nke le diphumuleng o be a sa rereše kgaetšedi aka ka nakwe wena le ngaka ya gago le be le iša Rosina ka nokeng le be le ekwa Rosina a rileng a se ngaka ke moporofete ke ya botaka ke dutšeng le ena and Rosina o re gopetše gore o nyaka go ya ka nokeng e ba iša nna ke nna ke rata go rapela pele ke ya ka nokeng ke te rapelela lethabeng a sela le rena Rosina se ka re motše ramiša a re le ena ke re ke mbe mofile taelo ya 7 days o tla sepela le rena a tla ka kwa ka ga rapela ka moka re diantete o ya re a leboga ngwanešo go ya ka mokgo wena o lweleng le Rosina ka gona gone jwale o sa nyaka go ba tšhomi ya Rosina wena nna tse go mbala go bolela nnete moya ka mogoleng ka gona a ke nyako bolela ntwe ka mosane ke tlo go tutso o ya nna lore ke tloga ke boletše kare ke dutse matšatši a 4 before ke tloga ga Rosina ka motala a tlotla mare ke re to golela kare ka nkgogoleng ka gona fa mo le ena o theošitše moya re o bolela a ke go te gopole le ba etla mo le batho ba feta ya Rosina o re be ke ba botse ke re nna ga ke le Rosina and taba tša ka le Rosina le se ka ditsana re tlo lokiša re le ba babedi nke o mpotše mo masenke a ba ga Borosina ba go adimileng ngona ba be ba adima wena ka lapeng la gago kapa ka lapeng la geno ka lapeng la ka be ke fetše o reka ntlo ka lapeng la gago and then dijarata tše mogalabe a le diretšeng tšona e be e le ka tša ka lapeng la gago ke tšaka go njwele a butago ga re nyaka generator ye mpsa o ra generator ya mang ya genu kapa ya gage kapa ya ka ga gago ke yaka ke ya gago ngwanešo a se ya gage no ke a leboga ke be ke nyaka go bontšha gore taba ya gago le Rosina le ditšhomi tša 18 years whatever go ka beng go diregile magareng ga lena gore Rosina a bolele polelo ya go tšhoša kudu e kotsi ya gore ngwana wo ga se ngwana wa monna gago e be e ka go thubela lapa nako nngwe le nngwe taba yeo o dirile phošo and then again mantšu a wena wa ntšhitšeng o re o tlo rekiša stene sa Rosina o be o leka gore o tlo se rekiša then o te patele godimo ga eng nna ke a tsebe mantšu ao that's why ke maketše le go mfa o maketše ngwanešo
wa tseba re ke kgopelang kgaitsedi yaka ke kgopela gore ka moka ga lena wena le abuti ka moka gore abuti ke kwešiša gore o tsene taba ya gago le Rosina e le ge a kweša kwena bohloko a kere and then mohlho mongwe le ba ga papa emanyana papa emanyana Rosina wena ba re ko wena mang kgaitsedi yaka ke kgopela o ntšha abuta go mo mogaleng ke wa tseba re a ke rate eng re fana chance botša abuta go gore re tlo mo fa chance ya go bolela a gane se a se ganang a dumeletsa a se dumelang re tlo mo fa chance a go no re ka se mo fe chance a le mo moyeng re tlo mo fa chance o tlo bolela re kgopela re a se ka re tsena ganong re a leboga mmago Rosina prof moremi go botsišitše potsišo ntwe e tlogang e dira gore o palle ke go bea Rosina le mogotsi ya ge fase o ba kgaleme jwa le ka bana ba gago keng ke ile Rosina o dirile phošo ile ra fihla kwa ga Sesana ra mokgalema ka nako e Sesana a tlile ka kua ga gago o paletše ke eng ko go ba kgalema o itše yena ga right a nyako bolela a botša Sesana re ke kgopela gore seo nyako go se bolela o se bolele mo wa nkwešiša wena go nwa le mokgekolo o ne bothata le Sesana go nwa le ge re bolla so awa ke ne bothata le yena nete ke a boifa o boifa eng ke fo boifa pelo ka e bohloko ga ba tšetše karata go njwale ke yona karata re thušanang ka yona ka bakeng sa go mogala jo ka mashonisa taba ya karata ge a itša o be o le gona o e bone gore o itšere ke ntšhitše karata ba re tshwanetse gore a tla patele founu a ke etse gore ke bokae ke nyaka ye ya gore Sesana o tšere dilo Sesana o tšere re neetse mmago Sesana a romme ke mogonyana gage and phone a se Sesana ke ya mogala jwa Sesana mara ga botse taba ya Sesana le Rosina le itsene jwang lena a wana ba itse ke ba gopela pasa ka ga na dutse mola nna ka emella ka itšea ka bane wena o fileng mmago Sesana dikarata ka ba fa le phi Sesana wa tseba gore mmago o swere dikarata tša Rosina o di swere ntate ka tswa ke re ba go botse gore ba ifile mang eno ba re jare a re tsona le decide le gore le tlo mpatela jwang ke tlo bua le tsona a re kwaneng jwale batswadi jwale a re kwaneng jwale le tla mo ke le nyakang kgaitsedi yaka batho ba Rosina le batho ba ba gabo ba go kolota eng le eng le eng ba kolota founu ya bokae phone ke 7,000 rand very 9,000 o mvale ke checkile 7,000 rand jwale go ra gore ba go kolota 7,000 ba o sala patela 1.5 Rosina ga phone e fitse go pšhatlela go ra gore patela ke ka di 350 o go ra gore o go kolota ke 7,000 minus 1,500 okay re a leboga and then ye nngwe ba le kolotang yona ke eng beside that you kolota ke phone a gone ye nngwe kgaitsedi yaka le floor ba itšereng ka mongako ke mtsa o ba jere floor awa floor e tla ngwanesho re a leboga Rosina nko fe Rosina microphone mmatswala Rosina kgaitsedi ka mo a re bapale a kere re go kgopetse di sa tloga mathomong gore re kgopela gore o re botše nnete o dule godimo ga ditaba ga se wa dula godimo ga ditaba o no betha kua wa tlogela wa ya kua wa tlogela wa ya kua wa tlogela wa ya kua wa tlogela o re senyeditše nako ene ko wena o tlile mo o nyaka thušo ba geno ba fegeleditše wena mo ke mmereko mo re a bereka kgaitsedi yaka go ne le batho ba bantši kudu ba ba nyakang mathata ba e leng gore nkebe ba dutse mo o dutseng gona go njwa le ba bolela dinnete tša bophelo tše e leng gore ba nyaka thušo godimo ga tšona re kgopela gore o be le nnete ka gare ga gago ene o ithute gore ge o kgopišitše motho o mo kgopele tshwarelo
ene o bolele nnete a kere ke kgopela gore gone jwale nke o re botse gore na dikarata tše di leng kua go mmago sesana kgaitsedi aka dikarata tše di leng ka kua go mmatswale a di swerego e le go tša Rosina di swanetše di lokolle keng wena ba kgopela gore a ba botse o tlo patela bokae ka kgwedi o tla bua le tsona ga a disaitile le go mpa le tšo o rotseleng o tla le tsona Rosina re botse gore o patela bokae ka kgwedi a sa re botse gore rena re emele ena tšatši la hwetša mmereko ka moga fetotšeng mama Rosina o golla bana ba bakae ba bararo ebile o gola le 350 o e swere khatanse ke re go wena o golla bana ba bararo ebile o gola le 350 go re ke tšhelete ya bana ba bararo plus 350 re kgopela gore wa mokwa prof ge ke theleditše sesana moki ga a fe Rosina pressure ya gore go Rosina ke nyaka 2000 ke nyaka 1000 ke nyaka 1500 o nyaka gore Rosina yena ka bo yena a bolele gore nna nka kgona gore ke lefeng 350 ya ka ya kgwedi go fitlela tšhelete ya lena e lekana Rosina aowa re leka go lokiša mo gore mathata a gago a fele gape kgaitsedi aka a ke re ngwanešo mo re leka go lokiša gore bophelo bo tle bo kgone go tšwela pele ka baka la gore batho re a hlokana mo bophelong agreement ye Rosina a e dira mo gone jwale gore o tlo kgona go go patela so and then ge e ka ba wena o le sesana o a dumela gore ga e netaba ke tlo iamogela prof re tlo ba sainiša fase batho ba ene ge kwano ye ya bona ge Rosina ka palela ko go e phethagaja and then Rosina o tla swarišwa ka baka la gore a ke re ngwana wa modimo o nyaka tšhelete ga ge ya phone so re kgopela gore Rosina ka gare ga tšhelete ya gago ya 350 le tšhelete o e gollang bana ba bararo ngwanešo ke bokae ye o ka kgonang go patela sesana taba tšhelete ya gage ya phone ke tla mpatela 500 o tla mo patela 500 and then ka gare ga tšhelete ya bana ba bararo plus 350 go ntšhitše 500 ranta o e file sesana o tlo kgona go phela wena ka ye o tla beng o šetse ka yona ke tlo kgona go phela ga ba ka nnela pase ko ka kgona go kry-a mmereko o a rereša kgaitsedi ka sesana kwanelo mo e re a ka kgona gore a ka kgona go lefa 500 ranta ka kgwedi gomme le mofeng dilo tša gage gore a kgone gore a kry-e a nyake mmereko ka pasa ye e leng gore e ka gare ga diatla tša mmatswale and then mara ge kgwedi fela o tla lefa 500 ranta le idumela go tšwa boteng ba pelo ya lena nna ke na bothata ke mogalašo ke ene le gore o santse re tla bolela Rosina re polo ya Rose ke mogala a se yana nna re ke natseng ka ba le ena problem felo le ga ba nako ya re o patela 1.5 ba e patela founu e tse senyegile ke ka mokelela pelo a ke re ngwanešo mokhalabe kwa gago o tseba ko wena ebile monna o mongwe le o mongwe o kgona ke mosadi ya gage ke kgopela gore o leke ka natla gore o leke go convince mogala ba gago gore a amogele offer ye Rosina a reng o tla ntšha ka kgwedi ya 500 ke a kgopela ngwanešo re a mo kgopelela ebile re mo kgopelela tshwarelo Rosina ka gare ga dilo tšeo di dirileng ka moka ga tšona o ikemišeditše le tšeo di dirileng o se wa tekemišetša nke o kgopele sesana tshwarelo ngwanešo ka gore ge ke kwele taba ke theleditše taba tša lena mo molato ko wa gago ke kgopela gore o kgopele sesana tshwarelo go tšwa boteng ba pelo wa gago o go theleditše sesana ko kgopela tshwarelo aowa bolela ka voice tšela tša mathomong sesana ko kgopela tshwarelo o re o kgopela tshwarelo
station sa rena se mo kae? station sa rena se mo se ya buswa ngwanesho mo Kgobokwane mo. Alright, re tlo fihla fao. Neng le khono a go ne molato ngwanesho re ka leboga kudu. Danke. Re a leboga ngwanesho wa tseba re ka leboga kudu mmagoro sena re gopela re lebeng le nnete. Aowa re gopela gore lebeng le nnete go tswa ka bogareng ba lena, and then le beng motswadi wa gore ge ngwana a dira phoso le mokgalemeng jwa le ka motswadi ka mare ngwana a tle a felletse a rega a bona o ka re ga le morate, mara ge le kgalema ngwana a etswa tsileng tšatši le lengwe o tletle a le leboga gore ge nkebe se mma nkebe ke se mo ke leng gona gone jwale. Mogalabo ke mogala ba gago a kere wa mothega mo dilong tše dintši, wa mo hlompha, o rutile bana ba gago go mo hlompha. Mma go rena o rutile bana ba gago go hlompha Mogalabo? Ke ba botša mehle le mehle ke re ba dule ba tseba gore motho ke molekane wa ka, ke yena a dirileng gore ke be mosadi ka irile sebaka. Ba mo hlompha go ya ka mokgwa wena o ba tseba a ba mo hlomphe. Ge ba sa mo hlomphe wena o reng o dira? Ke fase le bona mara ga ba kwešiša ke tsebe re ka ba bothata ke ka molapeng go ba jwang a ke kgone o tseba. Rosina wa mo hlompha Mogalabo? Ke a mo hlompha nete go ne nako ngwe re fela re tlashana ka mantšu. Le tlashana le bakang ka gore a se thaka gago motho? Ao a fo fihla nthweng a nwele a nroga a ke mmoja ke re ntho a e reang ke phoso ra napa re gogana ka mantšu mo la ba šala mpotša mantšu a bohloko ke sepele. Mmago Rosina mogala ba gago ga a nwele ke motho wa mohuta mang? Gala tswaka ke motho wa go rata go bapala le bana. Go bapala jwang? Like a ba tšea ba bina ba dirang. Rosina ile ba ra re tšwa kerekeng a tlashana tata le kwa tlase ene ke dula ke mogalema ke re Rosina nko homole motho ke mogolo go ye. Jwale ka ga a se ga botse Rosina ke kgone tse bore e ka ba ke badimo e ka ba ke lesusu le le go kwa gešo e ka ba ke eng gore bana ba ka ga ba setse ba etla go yena ba tla ka matla. Ba etla go mang? Ba etla go mogala jwa ka ba tla ka matla ile ka ba ka itša ka iša go ba buti ba ka. Wena o le mma go bona Mokgalabe a le ka mo bana ba le ka mo o nagana gore Mokgalabe ke Mmakola o nagana gore Mokgalabe o diphoso tša gage jwale ka tate mo baneng ba gago o nagana gore e ka ba tša mohuta mang? A wena ba direle diphoso. Ba direle diphoso o ba swere ga botse jwale ka bana ba gage? Ga ba kgalema ka nnete ene ke bona gore ke nnete ntho a e bolela. A kere tate nko fe tate le kopelwana fa tata go rena o tekwa jwang o kgona go tekwa jwale ka ntate go le ka mo lapeng la gago? Nako ke sa thoma pele ngwane sa lo monyane ke be ke phela le bana ga botse ke ruti le bona ke ba godisitse ke nno re go tlogela mmereko bothata bo thomile gore ke fetse tlogela mmereko ke fetse go ba ka ntle ke sa tlhoke sa le mmerekong wa thoma o ntaeja go sentlhompe kana ga ke dutse ke nne le mogakolo wa ka ga ba dira diphoso go fela ke mmotsa ke re mogakolo na bana ba gago ba lebeletse na seo ba se riago o se lebeletse go bona o ka re hlompho etswa kae mo go bona na a re ke tla bolela le bona ga a fete riana ke re na ke dule ga a fete bolela ka mokgwa nna ke a tetwela ke tseba e le gore ke mosadi a ka ke mma go bona o tla šala bolela le bona nna ke a tswa ke tetela mo ke tetela a ke boa ke a itulela wa gone bothata ga go thoma se seng kere wa bona maloba ko re tseka re bolela le bana ba ka 1 2 3 gane wa sa re ga o dutse le bana ba botsa re motho ke tata go lena gape ntho e ria go mogakolo o tlo fete o dirile gore mafelong ke tle ke fetse ke tswile ka mo lapeng ena ga nka tswa o tlo nyaka o tlo nthoga ka re o nyaka le mo familyng ya gašwa nthoga re a leboga a re dire so papa generator ye ya bosesana o e swereng ba go file kapa ba go adimile kapa ba go rekišeditše? Ba nnete yona ga ke fete ba direla jarata ke ra gore ba go file goba ba go rekišeditše goba go diagalang? Ba go file yona jwale ba go file e ga botse ba go patetše ka yona and then masenke wena wa ba adima masenke ke ba netse masenka ba bolela le mogakolo a gašo ba tšiša sola
le generator generator e tsamaya le tsona generator ke mo ke ba dietse stand nna ke ba agalang sola e sepela leng sola e sepela le bone la yona okay ke je ba ra ba bolela mogopolo wa shiko mka ntane ba kwana ka tsona ka mogwa wa masenke wena o le tate mmakola go nywa le ge re bolela le wena ba ba ga bosesana ka pasesana le balapa la gage go ne le mo ba go shitetseng gona mo e leng gore o ka palla go tswela pele le bona ka go phela se ba itse ba ra re nje go se go tlhakatlhakane ka bona mogoko go lwewa ga ba bolela ba re na o tla gona go tlhokomela dikgomo ke ra wa dikgomo ke tla di tlhokomela go re a buta sesana a re na o ra ro ka se tlo ba tshella chefi na ka ra wa mana ke le mogala jo mo ka ra ranga no le bantšha go tshella chefi na ba go go e boletse le go wa tseba papa kana go nna ke thomo tshoga ka ba ga ke sentse re ke tswele pele le bona go ya ka polele a e boletseng ke thomo kwa ke tshoga la tseba ke nna te bona ga ka alwa le bona ke sa tšo le bontšha ntongwe papa ya gore motho o mongwe le o mongwe ge a kwatile o a ka bolela ntongwe le ye nngwe ye e leng gore ga e tswe pelong ya gage abuti o be a kukile ke maikutlo le yena ka baka la seemo ka mokgo se beng se le ka gona and then a fetša a itswile go yena jwale ka putsišo e fela ke nagana gore o be a nape a sa imene taba ye go swana le go jwale o khuthumetše o sa e botšiša gape ka baka la gore o khuthumetše ke kgopela gore tate nna ga ke nagane gore o ka tšhelela sesana poison abuti o e boletše ka moya wa godimo ka baka la seemo ka mokgo sebeng se le ka gona ka baka la gore le yena a be a kwešiša gore ngwanešo ngwana mma o ka re ba mohlakanetše o noši bana be tšwetšwelang pele le pheleng mmogo le adimaneng dilo le hiraneng le berekišaneng le seke la kgatlha dira le thabiša manaba kua ga bolena kua le dulang ka baka la gore phedišano ya lena e kweša ba bantši bohloko ge le dia ka mokgo le diang ka gona go ne le ba e leng gore ba tla ba ya go sesana ba mo pompela ba tla go lena ba le pompela ba ya go Rosina ba mo pompela ba ya ka mo ba mo pompela tlogelang go thabiša dira le tsweleng pele le thabišaneng le berekišaneng ga botse jwale ka mokgo le beng le ntše le tlwaetse go berekišana ka gona ke a le kgopela and then ge bana ba ba dira poso sesana ke nagana gore ke thaka ye e ka bang ngwana wa lena ka mengwaga ge sesana a le šitela bitšang sesana le duleng fase le yena le mmontšheng gore ngwanaka o re šitetše ka 1 2 3 4 o tla kgopela tshwarelo ga a bona phošo tša gagwe ene ge Rosina a dia diphošo kgaleman Rosina le seke la motšhaba le seke la tšhaba Rosina a ka no bane le badimo a ka no ba swere ke mafufunyana a ka no ba swere keng mo kgalemeng prof ya nkadime ba sesana ga itšedi ya ka go botse ne o bolela le ngaka Mrei makere ya go na le seemo se ke se bona mo kine a ke re o le re ke mang Rosina ke tšhomi ya gago ne a go botse pelo tlala pelo boa kere o Rosina a ga botse motho o a fokola ene ke mmonang gore o a fokola Rosina go ne phoso tše dintšhi kudu tša di dirileng ene ke gale mo thuša kere so ke ne kgopelo go wena jwale ka mogwera ne ke kgopela gore o ska molahlela matsogo ke kgopela gore diaparo tše bo mo thuša ka tšona o tšwele pele mo thuše ka tšona ke kgopela gore ga Rosina o ske wa tšea selo seo bo o seiša ga Rosina o bo o le monea o thabile seo bo o seiša ga Rosina o bo o le ka go tsoša lapa la ga Rosina go ne ba ga bo papa go ne ba ga bo mama mara fela ka lebaka la re o bile mosadi o lekile go thuša ka mokgwa o ka kgonang ene wa thušana le mogalabo wa gago so gore re tle mo moyeng ke ne nneta gore o ka kry-a e le gore godimo ga ditaelo tšela le diphethileng go ka no ba go ne le modimo o mongwe a beng a sa rate tshele ye e beng e le gona and then a bona gore mo gongwe go be le se se diragalang sa gore go be le poelano go lena o nkwešiša ke kgopela gore Rosina se ka mo patediša selo
modimo o tlo no go okeletša dilo tša gago di a loka di a ba gabotse ntle le gore batho ba hlwe ba ya kua le kua wa nkwa kere ke kgopela o botse mogala ba gago a tšee pelo a iše fase and then ke tla bolela le yena lapa le ke le seke la le lahlela matsogo se ke se kgopelang ke gore lapa le le hloka go le kgopela tshwarelo and then le kgoneng go tšwela pele le thuša ka mogo le ba thušitšeng ka gona gobane go bonala gore batho ba le a ba thuša bona le file papa gore sena mmereko le buile le file papa gore sena dithoto ka mogo le ka kgonang Rosina ke kwešiša gore go riagale ka mogo ke lebaka la ge o bo kwatile ka lebaka la ge e le gore ba šetse a thoma go tšhentšhetša mola le mole ke kwela o bolela gore motho o ba tsamaile le yena le be le ile go rapela le yena ke abuti wa gago ke kgopela gore o botse abuti gore a seke a tlala ke pelo ka morago ga dithapelo go ne go tla ditharollo thapelo ya gore ka morago go be le mokgwa wa diphapano a inyakege ge go riaga so ke ditharollo tše lena le beng le ile go di rapela kua e le ge le nyaka go bona go e ba le khutšo ke ne nneta gore nna Rosina a re motsebe go feta wena seemo sa gage ka mokgwa o se bonang se bonala nna se sa nkgatlhe nna wa ikwešiša a ke tsebe gore wena o mmona jwang mara o Rosina o na le bothata wa nkwa gore ke reng motho o hloka thušo ene ke kgopela gore abuti a se ka iša pelo gole a re thušaneng go hlokomela o Rosina go ya le ka seemo ka mogo nna ke mmonang Rosina ke motho e leng gore o hloka thušo ya gore le gone jwale a ye go dula kua ga moremi a lafišiwe a fiti go ya go dula ga gago motho gobane motho ke molwetši ka boyena ene ke kgopela gore o botse mogalabo wa gago le abuti gore godimo ga tsela ye ke yang go e sepela ke thuša Rosina jwale ka ge o bo le motswadi o bona seemo sa bo Rosina o tlo be le rena o nthuše re kgone go thuša Rosina gobane Rosina o a bajwa wa nkwa kere ke kgopela gore tše ka moka di boletšweng kgaetšedi yaka o di fetoše lefela mophološi ka gare ga lapa go fela go e ba le mo ba mothonkgang ka mantšu e le ge ba lebeletše tabeng ya gore ba mo tloše tseleng ya gore a kry-e thušo so Rosina nna ka bonna ga ke mmona ga nkgatlhe nna ke bolela ka nna ke bolele ka motho mongwe so ke kore ke a kgopela le a botusa le gona mo mogaleng ke a kgopela abuti jwale ka morapedi ke kgopela re thušaneng tsela abuti ke kwa bohloko ka seemo se ke se bonang ka mo lapa le abuti o bile abuti papane ba gabo mmane ba gabo ba ba swanetšeng go thuša lapa lela la ba batswadi ba e leng gore le thuša bana ka gare ga thušano ye lefaneng yona therešo serabe e santše se be gona se se kgotla-kgotlang se nyakang go tsoša mollo gore re tle re fetse re fihlile mo re leng gona ke kgopela gore abuti o sekebe wa robala o sebe wa re thuša go rapela lapa le papa ke kgopela re kgopele ba bo abuti tshwarela ke a le kgopela ka lebaka la gore batho ba wa bona pa mo bophelong go ka bona motho go thuša ba genu ba emetše thoko o tsebe gore mothowe o tšea karolo e nngwe le magato a mang a gore ke motswadi godimo ga gago wa nkwa kere ke ne nneta gore le ge re ka re go a lwewa se le ga ka dula mo a dutšeng a ka se tsoga a thabile gobane ke yena a tsebang go sokola ga Rosina gore o Rosina o sokotse go fitlha kae Rosina wena mpotše mo foune o ithubetšeng foune e pšhatlegile ka fasa mosamelo founu ile a pšhatlegile ka fase ga mosamelo e crackile screen a go ntse go ya ke ge e tswela pele cracka di-screen mo screening Rosina ke kgopela go botšhapotšhwe teng ene o e arabe o ke sesana sesana ke motho o mo botse goba ke motho a seng gabotse go ya ka wena sesana o gabotse nnete o ne le mantšu a bohloko ga a bolela le wena sesana o gabotse goba sesana ga a gabotse ke potšišo yaka sesana o gabotse alright a ke re sesana o gabotse e re go botse nto nngwene go le motho nakong o se ka gana go kgalemiwa number 1 wa bona o ka gana go kgalemiwa o tlo ba le bothata ile wena wa ikwešiša so that's why go ntse le bolela gore sesana ke motho wa go loka so ka ge sesana o re ke motho wa go loka ke kgopela gore wena le sesana re tlo le bea fase ra dula fase ra bolela le lena mara nna se ke kgopelang family ya bo sesana ke a le kgopela gore ke kgopela le nthušeng family
family ene mathata o nkwela ke re se sana ke ya go kgopela ka kgopelo kgolo ka kgopelo ke kgopela gore o mpolelele le mogala wa gago o a boele gayo ke tlo kgopela ba gabo ba motlišetse dikobo ya e tlang re tle re boneng gore re ka ilokiša jwang kgaetšedi yaka thank you ya moagišane nke o iše lekopelwana ka le ka mo go moagišane ka mo re šaletse ke metsotso e meraro fela gore re fetšeng le lena ba le ge ba itla re tlo swara meeting wa gabotse wa peace ga go tlo lwewa re tlo no dia le di-agreement tša gabotse tše re tlabeng re di kwanela gore ge e ka ba mohlho mongwe di-payment di tlo ba gona kapa di ka sebe gona go swana le ge professor Moremi a gopela kwano ye nngwe le ye nngwe re tlang go dumelelana ka yona re tlo e saenela fase magagešo re nyaka go bona le tšwela pele le phela mmogo le tšwela pele le phedišana ka mokgobentše le phedišana ka gona moagišane ngwanešo ke nyaka go no tšea sebaka se ke le ka kapa ke go leboge baagišane ba bantši ba kgahla ke ge baagišane ba elwa e fela ngwanešo o kgonne go te thwala wa leka go tšwa boteng ba pelo ya gago go leka go boelantšha batho ba fitla ka moki ba lema dipanka wena wa tšea megoma ya bona wa e bušetša ka gare ga rei wa ba fa platform ra kgona go kwa gabotse gore gabotse e foka e ya kae ngwanešo re a leboga ene modimo a go okeletše badimo ba geno ba be le wena o tšwele pele go ba le pelo ye o neng le yona ya kago ya kagišano go se bone bana ba bangwe ba hlaka batho ge ba hlakiša ke go se kwane wa lwela gore batho ba swanetše ba kwane ene ba be le nnete ke ya go leboga ngwanešo ke kgahla le ko gore o ngaka go ra gore le batho ba batlang wena o ba aga le go ba eletša ka nnete ke ya leboga ngwanešo modimo a go okeletše thobela prof nna ke lebogile kudu family ya gešo le re emeleng mola re tlo le thuša e re boneng ba le ba bangwe ke re a leboga batswadi le ka ema ka mola reception ka fale Capricorn District Municipality dula le rena MCRS ba mafelelo go ileng gore le bona a re tlono ba kgopela jwele ka ba bangwe gore nke ba dule nneteng ba duleng ditabeng tša bona ke nna Olga Mope Chokwe ke tlhake Lefal Banka ke na le mengwaga e 37 years ene ke na le bana ba babedi bannyana fela 7 years ene le 10 months so ke te kgopela ntate wa nang le ma 45 to 50 so nna ke ikemiseditse batho modimo ke te kgopela ntate le he le gore ntate owe o na le bana o nka aha mmotse le yena ke lapisitse ko tšola ene he ke le so ke itshokoletse ka te kgopela lenyalo e true love ke nna Olga Mope Chokwe ke tlhake Lefal Banka ke na le mengwaga e 37 years ene ke na le bana ba babedi bannyana fela 7 years ene le 10 months so ke te kgopela ntate wa nang le ma 45 to 50 so nna ke ikemiseditse batho modimo ke te kgopela ntate le he le gore ntate owe o na le bana o nka aha mmotse le yena ke lapisitse ko tšola ene he ke le so ke itshokoletse ka te kgopela lenyalo e true love ke lo bari ya fodisha ka nnete sewela nna ke na le bothats ba yona ngaka yeo
a re le boga motheletši wa motse community radio a gona fa le go 96 number 3 FM balli ba rena ka pelanyana prof a shibawe nke o no batamisha ka pelanyana o no batamisha ke moka re ba fe sebaka ba titsebishe ge ba fetša go titsebisha re ba fe sebaka nke ba re fe go lele se borala a ke le tameng ba geshu balli ba rena ba bošegong ba lekgono balli ba rena ba e leng gore le nyakile thušo magageshu re a kgopela gore godimo ga thušo ye le nyakang ke na le kgopelo e kgolo kudu ya gore ge le nyaka thušo le nape le tseneng ditabeng o seke wa kry-a re ya kua ka 22 12 re tla be re tsentšha molli wa rena ola wa go nyakana le lesogana so re kgopela gore mama o nape o kore go o tsenelele kore re botse ditaba ka moka ka botlalo re tlile go fa nako ye e lekanang mo gongwe 15 minutes re go fa nako o kore o tlo go tepolela o seke wa tšhaba go tepolela o kgone go ka thušega sa mathomo mama ke mang o tswa kae gae mama ke Beauty Maisuka Driefontein mama ke Beauty Maisuka Africa Driefontein ka kua mama ke mang gaitšedi ke nna go itse mang kwena go itse mang wa ga mang Maheso all right wa ne le bothata ke mang ke nna ke wena napa o re fe ditaba ka botlalo mang tate moremi ntse ka kapana ke tlile mo kgopela thušo na ka motseng wa ka a gone boroka a robale go kogala mešito ka mo ntseng ene so le dirunya re tshwana ke dirunya ka mo jarateng ene se le nna ke phela ke motho ke phelang ka go lwala ke ne le foese ke phela ka go tlhola ke le ka tleliniki ba checka ditshebe ka di steng le nna firstborn wa ka o tswile sekolo ka grade 8 tsama ke dilo ka mara ga maoto ka mara ga mala tshwane ke modukulu o tswile o no tswa sekolo wana mara se ba ka le jang mogutong ke tsona tšeo fela ke ngwe ke tlo kgopela counseling mara a ke kgone gore a ke tabe ke kgone go nka motlho ke tsone ka bolela bjang kana mo ka bolela motlho mo go thoko ka yona ke a mohuta ma ke tabe ra re ke le ka repiwa so ntwe kana ke a khala tsenge ke kra counseling so ya kore a kgone tsara ya nkimele kore na go kgone dira a kgone tsara kore ke ne le enga ya yona na se ke kra thušo ya yona motho a go katilego ke motho wa go dula nageng ya geno ke wa family ke mang ke wa family ke eng le wena go mmona o reng ke motswala ke malome ke rangwane re pitša ke J2 ke di family tše tšohle kgaitšedi ya ka o ke motswala ke ngwana malome and then ile ya fitla family gore motswala go o go phaile thetho ka gang ba tseba yone ba tseba ya motho motifel e ngwe a senke ke no kgona go bolela one e buima le mama ka re botse senke ke tlomtlhasitse yona ge o re e buima ka tsela mohuta mang kgaitšedi ya ka o ile mola ntate ka kapa o re go le go ngwana o gola o kra ra gore go le go dira selo sa mathomo ka magae a kra tsa batho le ba khale bora golo go tmo bolela o tlo botsa o ba botsa gore go ntwe sele ngeng tiragalela ba go botsa ra ngwana o ne le maka o tlo nya go lwese no go thuba malapa o ne go disha malomageng le tsa mkhuto so ya boedi la tlo tiragalela kana maka khomla ka re motho mo go tsore ke bolela ba rena motho me ke nya go thuba miskala re sa bona go tsholo ngwana mkhuto ba go botsa le tsa mkhuto so kana di dimalla hona ka mphoseng ke bolela ya mathomo o ile go e bolela ya dulelwa fase ilanela fase ya fela ka gore be sa diragale yo be nyekile go diragale ke kgonne go phone ka tšhabela go wisdom a bile ile ba bolela ba ra gola ka bara ngwana o ne le maka ntwe ka diragale kgaitšedi ya ka mapele a ke tsebe gore ke prof mo kwa ka mokgo ke mo kwang kgaitšedi ya ka o boletse gore o katilwe gabedi gone jwale o re ya mathomo a ya direga inyakile go diragala o katilwe ga kae kgaitšedi ya ka ye mathomo ka re ke tharo mara mathomo se diragala ka ke gone o phonyoga okay and then ye pedi tše ya gore mohlho mongwe o nyakile go phaiwa thetho ka kgang le yona o ile wa e bolela ya dulelwa fase ya bedi e duletse fase le baphusa ba motshore motho marabekenyana ka emela re ke ntwele ba go romelang yona ge o ne ke kiss number zanga ba nromele yona molato gona motho ona o ne o tswa ke tse gore go
go diregile gore ntho ba rekile mona tori beng ke seng and then ya khotholena ye ya boraro a kry mathomo ibile attempted ya bobedi ya ba rape a swarwa mohlomong a fetša matšatšinyana a boa and then ya boraro ga senke o no bolela selo kore o no te khomoletše mo go ye ya boraro kgaetšedi yaka motho a go katileng la mathomo a phomelela o go katile ga teng motho o nkatile mato o ke rengwile tronkong bebele ba babedi ba tshintshane ka nna boshubo botho ba le babedi ka mosgweng ka moka ga bana o a go tshware o moti a no tshela toropong o moti o ke o kere ba motshware beke mara dutse fase ga gabo ba kana ke family ba re mona ba re ba gopela gore ke go phomola molato so ra re tsamaya re phomola molato matlereke magana ba re a khona le go mthaka ra re pile bila sa bonela go phomola molato so ra tswa mo yona ba motshwara marana ka makala ba re o tswile and then ye ya bobedi o katile ke motho mo tee ga tee ya boraro o katile ke ba bakae a ke re mathomo ke ne ke lo diragala putsishwa ka ere go motho wa boraro a ke re la mathomo e nyakile go diragala ga se ya diragala and then la bobedi wa kata ke banna ba babedi and then ya boraro ke ena ntato ne ke sala monyane ne ke ne le 15 years ke yone ke re nga senge ke no e bolela banna ba babedi ge ba go kata bone mengwe ge mekae ntse ke le mogola mosone ke le bo 30 years gona mo ntse ke go ne go dile ke le bana ba bararo khaitšedi o bolela nnete o hloka counseling o hlakahlakane rape ya mathomo a se rape ya mathomo e nyakile ke gone phonyoga mo hileng ba e bolela ka gae ba e dulela fase ya banna ba babedi ba go kata bone mengwe ge mekae be ke ntse ke le mogolo ntse ke le bana ba bararo and then wo wa mafello o senke go no botsa motho gona bone bokae be senke ke bele ngwana a mosone ke le 15 or 16 ne ka 2000 a ke tsebe man a ke tsebe gore khaitšedi yaka motho mathomo wa go kata kuo o seng wa botsa motho ga gene motho wa mathomo ke motho ne ke le go kata ka kgona go phonyoga wa tseba re ke ga kantšha keng ke gore wa mathomo o nyakile go kata wa phonyoga ke ba ga ba e buletseng wa bobedi kato ya bobedi e kgonneng go phomelela e be ile ya banna ba babedi e be la monno motse ya bobedi gape e phomeletseng ya boraro ke ya banna ba babedi o nyakile go katilo gabedi a nyaka go katwa ga teng ya boraro ya pala e bjang okay ga itse diaka o ne mengwa ge mekae 38 o ne menako kae o ne mengwa ge mekae o sa bone ke 15 years from ka 2000 o sa bone lebakeng la gore o seke wa bona go tlhagileng ka wena ke timeletse ke bua ko sekolong ambile sa se gaone ke ya sekolong ka e kry-a mo tafoleng e bele gore ka e tša ke ngwala dilo tšele tša maabane a namba a tima same time mona ko mo sekolong go swareng buka e be itimetše go tlholetse gore o se ka tlo sa bona okay ka nako o katiwa bone mengwage mekae be ke ne le 16 years or 15 ona mo le boletse selapa le feditše tša diraipa ke a senke fela okay o duma re go thushe kang ka yona be ke gopela le nthushe ka go to thusha lelo tše le leng ka mogae le o go tlanga ga bola sekolong a e bophelo ba ga bolokile ene se ke kgone go ra le counseling that's why ke nyaka go botšiša gore ga botse wena thusho ye o e nyakang for gone jwale ke yang ke ya mathata gago and then le gore re go offere counseling okay counseling re tlo go fa social worker o tlo bolela le yona ke a ina problem tabashi mathata gago ke ya gore o katilwe fela a wa hlokelang counseling ke ya counseling ke ona o fela okay bothata ba gago ke gore ga geno ga o robale le sahlela ke dilo ba go tšeetše buka ba go foufaditše fela ke le bana go hloka boroko ka magae le bana go hloka boroko ka gae mathata go swana le o gaitšedi aka a moroba ebile a lokišega ake a go swana le awe le notla ka gae ka lenyakela ditaelo ra lebelela badimo ba re botša gore bothata bokae ra ka gae ra ya go bereka la kgona go ba le boroko then wena ra go tšea ra go fa psychology wa kgona go thušega wa ba gabotsa ke ke lebogile kudu go ne ngwe thusho o e hlokang ke lebogile thata wena o re emele mola re tlo go bona ke ke morwedi ya go o go fegeleditše sese
wena ba re o tlogetse sekolo ka grade 8 wa o tlogetse sekolo nna ke tsebe ke no bona ke no tswa school because ne ke rama ke tlhogo ke dronkea so then ka February ke fihlile high school January ka February ka no tswa school a o tsebe le baka la gore wa o tswile sekolo ne sa tle ke ba le matle because of ke school ne ke dronkea ke rama ke tlhogo and then ga senke wa le ka gore o nyake thusho and then o boele sekolo ha ba no mpotsa re mpethile ka moleka gore ke ska fetsa sekolo then asanka mama khona lo ba le tšhelete ora khona ukisha o ne mengwe me kae ke na le 20 ke ra 21 ka November o ne bana ba kae ha ke ne ngwana okay re ya leboga ya taba tša bona se tšetelle ka mo mafarahlahleng ka dikgokaganyong tša leago le sekela shoota re tsentšha balli ba bangwe šibale tše ga se tšetelle ba gešo di nyaka thušo ya rena ya ka mehla mama re tlo mo thuša re tlo mo fara counseling tše ka moka re tlo dikereya o tla boa mo a etla ka testimonial ke lebogile kudu ka ge mama e le motho go phela ka bogolofadi tla go sebole ke nna Olga Mope Chokwe ke tlhakele Falbanka ke na le mengwaga e 37 years ene ke na le bana ba babedi bannyana fela na le mengwaga 7 years and 10 months so ke te gopela ntate wana le ma 45 to 50 so na ke ikemiseditse batho modimo ke te gopela ntate le hele hore ntate owe o na le bana o nka aha mmotse le yena ke lapisitse go tsola ene he ke le so ke itshokoletse ka te gopela lenyalo e true love rogile balli ba rena ka mo ke tlo no gopela fela gore o ba amogele semmušo gomme a ge o fetša go ba amogela semmušo re fe tate sebaka ke tate aua mara nka no tšwela pele selonge se ba sa lokiša se sengwe ka fale go boloka nako e re ke ka mona go tata gore na nke a tamiše motheeletši ke moka a re fegolele se borrala ntle le go senya sebaka tata gore na thobela Tobela Mr. Kakapa. Le gona mongaka? Awa re tsogi re hlwele re ka kwa lena. Re ya leboga le tlepitse ntse kgolo le hloka thuso mongaka. Le kana pela thoma taba tša lena hle. Awa nna ke mokoto mohlamunyane ka mo lefaseng la Mapotla. Jwale bothata jwa ka jo ke tlileng ka jona mo ke bothata jwa motso. Ka mo motseng wa ka go na le bophelo bo right go na le dilo tšeo e leng gore ne di sepela mo godimo ga ngwako ka mo ke di tšhitangaka le mafele le magotlo ke dilo tše e leng gore a ke kgone go kwešiša gore dilo tšeo di tswa kae ka baka la gore nako e ka moka e be di se gona ka mo le bana gone jwale ga ba sa šoma ka tshwanelo le bao ba reng ba matogong awa go no swana le ge ba le mogae jwale ke tlile mo pitšeng tše kgolo go tlo kgopela thušo go lena Mr. Maubane ka kapa ya radio le prof bana ga ba šome gabotse kapa ga ba sa šoma gabotse ga le ne boroko ka gae le tshwenya ke mešito godimo ga ntlo ditiragalo tše ka moka ga tšona tše di diragalang papa di le hlokišang boroko ka gae di ne menako e ka kang di diragala ye ya mošito mo godimo ga ntlo e tlogo e le nako e telele thata ka kapa radio ke nako e telele o ke sale ka gešo ka gae pela ga ge ke tlo ya go aga ka tepotša gore o ka re ge ke tswile ka mogae mo gong mešito eo nka se tlo ke sa ekwa mo ke yang go nno swana le ge be ke sa le gona ka mo gae go tlogo go no kokota mo mojako o ka re go kokota motho jwale a ke kgone go kwešiša ke masenkeng gore ke kokota mo dihlogong gore ke a tšhentšha ke lebelela kua
go no boa go kokota gona mo hlogong ga dihlogong tša gago gape. Jwale ka tate wa lapa le la le ka gore le ka tšwa mongaka la ya go nyaka go kwešiša le go tseba gore ka lapeng la lena se diragala ke kore ke eng kapa se diragala ka fase ga mabaka mafe ba ileng go lena? Ke ile ge ke tšwa ka kapa ya radio bao ba ileng bampotša ba nthetše ba re ke monna o mokortwana o Tokoloshi. Bampotša le ge e le gore mo gating go ne le se se epetšweng. Tokoloshi ye ntle le go kokota le go dira mešito ka mogae mohlomongwe le go feletša bana mebereko, go na le se sengwe se e se dirang mo maphelong a lena jwale ka badudi ba ka mogae? Nkare go na le se sengwe se se dirang mabapi le go felelana dipelo kore go no go tša go hlabile mašata o sa kgone go kwešiša gore ne mašata ke a eng, go fapanelwa eng se se ka seo, gore ke a lebelela o ne go tša e le ntwane nnyane e thomile ka papadi mara mafelelong e feleletša e le kgaruru. Bana ba lena a ganke ba itemogela mathata a go kry-a mohlomongwe ba na le ditoro tša go hwetša ba tsenetše tša thobalano le banna kapa le basadi? Ke sa tsebeng mo gong ba ya hlalošetša mmago bona mara nna ga senke ke ba le o mongwe wa ntlhalošetšang se swanang le seo. Ke a lebogang ke ka mo go mmagorena thobela re a le amogela pitšeng tše kgolo go Motse Community Radio. Tate o boletše ditaba tša ka lapeng la gago motswadi, ke eng se o ka ratang go se tlaleletša se e leng gore ga a fitlha go sona? Awa go gona ka mokgwa tate, gona ka mokgwa a bolelang ka gona go no ba gona ka mokgwa ene tše tša thobalano tsona di fedi di diragella nna lena jwale ka mmago bana. Jwale ka ge lena e le tlaiša le ka taba tša thobalano, tate le ile la mo hlalosetša? Wa itseba tabae a ithome gone jwale tate, thoma kgale ke kgale e thomile gape gone jwale gona go go senyegile dithaelesile tsona di kukumologile o monyako e re ra tsena re phusha mamati ga botlhoko sketting se kgagamologile ra makala and a se ne gape ntloela ga ine le 2 years nka re yagile ka mo baneng ba lena go ne le wo e le go gore le yena e motlaiša ka mogo lena le tlaišago ka gona? Bona ga ise ba mpotse ka gore ya ba tlaiša ka mogo nna e tlaiša nnanne gabotse mo gone jwale le go bereka mang ka gae? Go bereka bona bannyana ba re nna ke sa bereka ke mo gae gone jwale ke lebeletse bana ba bona. Ba bereka gabotse go ba eno ba matogwana? Wa ba bereke gabotse ne ba bereka dishopong. Mara go no mongwe a bereka mo diofising le moshimanyana bjale moshimanyana wena gore ke yona gape bjale o hlakana hlogo ga no ile jwala bila re ire selo ka ena o berekela jwala ko re nna ga re tsebe bothata ba ngwana o lakeng. Jwale ka baka la gore bana shibao ba togatoga mabenkeleng o mongwe ka ofising mma gorena go palang gore bana ba dule fase kapa le duleng fase jwale ka family ke moka ba koloke tšhelete and then le goneng go hwetša thušo? Bana ke bana ngwane ba bang ba rata go dira ka mokgwa ba bang ga ba rate ba nyaka go tsena ka fase ga makgwafa a ba bang. A ba nekwano bana ba lebaka nne a ba nekwano. Ka lehlakoreng la Professor Moremi le be le duma ge Professor Moremi ga botse a ka le thuša ka eng nko re fetole ke tate? Ka lefapeng la Professor Moremi e be ke kgopela thušo mabapi le ona motsola gore tšeo e leng gore di a tshwenya ka mola motseng ke sa tsebeng gore ke dilo mang di tšwa kae, a ntlhakodiše gore di kgone go tšwa ka mola motseng o le se ke a hlodi ba bona go kgone go ba le boroko le kwano go be gore go rene lethabo. Ke mo ke kgopela go bona gore ne ge nka khwetša lethabo ka mola motseng ola ra dula re thabile and then le tse re naganang go di dira tša direga ka mokgwa re naganneng wa ka kgopolo tša rena ke mo e leng gore vele lethabo le tla dula le gona. Mma gorena
mmeleng wa lena le phetse ga botse ntle le tsetsa ditokološi le na le malwetse ya mmele le ya bajo nna ke bajo mara o heme ga botse ke bona ke tlo thoma gone jwa le go bajo ngwanesho a ke tsebe mara mmeleng wa ka nna ke ne le botata a ke tsebe prof o kweleng ka mogare ga ditsebe tša gago ke kwele o kare o a bloke go ba ke papa a wa tate ba bolela ore ke tokološi na bana mohlomong ke yona alright nka no re ka boripana o bolela nnete ka kapa ya radio kore o ka ga robedi o ne le go kgamega mo e leng gore o kgona le go tsoga a vitloge o ka re go ba le selo se dula mo mogolong ka gore go nulwa le lebaka la gore ke botšiše ka taba ya malwetse a gage ke kwa a hema ka mokgwa mongwe thobela ke kwa a hema ka mokgwa mongwe a heme ga botse and then motho mo normally a heme ka mokgwa a beng a hema ka gona mara ga gone taba prof tate le mmamo ba re ba tla iša ke dilo di kokota mafastere menyako tše dingwe di ketima ka mo godimo ga dintlo dithaele di no kokomoga ka mo dintlong ka mo re sa tsebe gore mohlomongwe ga ba di tsentšha ga botse go ba gone le nto e tsamayang ka mofase ga tšona ge ba sepela ba ile ba kry-a gore ke tokološi e leng gore e ya batlaiša ebile mme o sa tšo o bontšha mo gore ke motho e lego gore e motlaiša ka tša thobalano ebile e šetše e le mengwaga mo e leng gore ebile gone jwale go senyegile jwale ga a sho gore ko baneng e ka be gone le ba e batlaišang jwale ka mokgwa yena e motlaišang ka gona ka baka la gore bana ga senke ba bolela gore bona go diragalang ka bona mara mme yena ke motho a sa tswang go bontšha gore e ya motlaiša jwale ba kgopela thušo ya gore ka kua gae ka kua ge e ka ba tlotša ba roka di ka kgona go thuša di kgone go ya go lwa ka kua lapeng ka kua and then mešito yeo e fele nto e leng gore e tsamaya ka mofase ga dithaele mohlomongwe e kuka dithaele mohlomongwe e fele le mme a kgone go lokologa bophelong ba gage e mo katoge thobela alright a ke leboge sebaka se mphileng sona malome ka kapa mama ge o ne le thokolosi e go tšere nakonyana e le mo go wena thokolosi e kgona go tšea e di dire mogalabo wa gago mogalabantše a le gona o hloka thušo ya gore e tloge mo go wena o hloka thušo ya go hlapišiwa le go fiwa ditaelo tša go nwa e le ge re ntšha taba ya moya mo go wena o sa nyakegeng le phoofolo ye go laolang e go dirišang dilo tše di seng di a swanela ge thokolosi e šetše e kgona go tsenela e roba le koboetee le wena bjale ka mogalabo wa gago o tsebe gore o ka se be le mahlatse o tlo hloya ke batho a o tlo nyaka ke motho e go rialo gore le ge tšhelete e ka tla ka ga e sekebe ya loka and wena le papa le tlo berekela go lwa le ilwa ka dilo tše nnyane ka lebaka la ntho e le emeng mo gare gona go jwago thokolosi ge e tsene ka gare ga lapa e ya senya ga e yage e ya thuba papa o re dithaele di ya kokomoga o bolela nnete thokolosi go ya ka gore ba lebethile ka ya go sepela ka fase ga mobu goba ye e sepelang fela ka montle na so ke tlo le thuša ka tabeng ya lebaka leo sešupo se ke sa go bontšha gore papa ka kua gare ga lapa la gage go epetswe dilo ke sa go bontšha gore ka kua lapeng la papa ba go seleka ba tšere lapa lela ba le riile la bona and then se sengwe le se sengwe ba seria ka mola gare ga lapa la papa e le ka lebaka la gore ba laola motse ola motse pa ke stene se le tethometšeng sona goba le o rekile le jo ba roka ke re tethometše sona le tethometše ona ne le tethometšeng ona ke nyaka go tseba mo gannyane motswadi aka ge le thoma motse o a se mo e leng gore o ka re be go ne le bitla fawa ke awa ga go ne le se kanyana se re ileng ra se bona ka gore e be eno ba ile sekgwa ra no fihla ra thoma re le kgauswi le ba bang ba ileng gore le bona ba sa tšo kena moo ke le kwele a gona molato thušo le tlo e kry-a le tlo tla ka gae ke tlo thoma ke le phekole ke lebelele ke lekole lapa lela then re bone gore re bereka jwang bana le ne ba ba kae 10 le ne ba ba 10
ba sa phela ka moka bana wa re a leboga man ya no o tlogo le makoti ka nnete o ka tulisitse kgoro ya batlhaloga ka nna Serato le mo Mampapa ke phahle a wa re a leboga modimo le shegofaditše jale e be ke ne le nngwe e be le yona e beng ke kgopela thušo go yona ke sale ka go thwasa jale ke ileng go thwasa ka boa ka go rošwa e sale ke go rošwa tla uja baloka le lekgono le molwetse ga a tsene a sale taola le ya di tseba nka no re gone bjale e be ke di tseba gone bjale ke sa di tseba le nne nako ka kang le go rogile papa o timile mabone ke go rogile ka 2013-14 so since 2013-14 go fitla le kgono ga gone le molwetse wa ileng a tla phekola leng le go botšiša gore no serokolo se ka ba gona goba moroto wa ditšhoši awa no a ena bothata e ya kwagala pa taba ya gago e nyakang ke re dulele fase re ya hlahle e nyaka re yele molalogogeng re bone gore gabotse badimo molalogogeng ba ka re botša gore ditaba ke eng ge re tšholotše ditaola ka lebaka la gore go bontšha gabotse gore go na le mo go tswaletšeng gona wa bona go dira dilo tše di botse ka gae go no ba le ba bangwe ba e leng gore ba notla ka mokgwa o mongwe wa mmušo wa gore ba senye so ke kgone bona re ka molapeng ba le eteletše pele ene thokolosi ge le kabela robala lena le sebelalwa le yona ya tloga e ya go fetša e aparela bana ba lesome ba modimo a re šegofaditšeng ka bona ke nnete prof ka gore a o kwe kere nna ke kere gore ge ke tswa ka kua gae gore medumo e tla šala ka moga ge ke fitlha kua ke a makala ntho e la šemo se kore gore gore ke ikukile le diphatlo je ge ke di kuka no re tlo e raka pa ditaelo di gona ke tlo lefa tšona go sasa ke letšatši la noka la mafelelo ba ba ya nnokeng ba ya la mafelelo ka lebaka la dikoma tše di šetšeng di tšwele ge e le gore le ka kgona go sasa nka ria gore ke le thuša kere re nape re thome re berekane le taba tšela ke tla bolela le bagalabe ba gore go sasa furugo ba tsogele ka kua gae ba tle ba le tšee le tle kua go nna and then ke tle ke ye go le thuša re o napa re lekola lelapa le la re ntšha moya o sepelang ka mola gae ke lebogile kudu le nkemele mola kere ke atla ya ka dikgokaganyong tša leego ke nako yela ya all you need is love ke nako yela bagešo banna ba gešo dulang ola e le gore ba tloletša e le go monna a dula lokile lebile le bona mowe mafarasaseng monna makwakwannkopantšhe le ke nna Olga Mope Chokwe ke tlhake Lefalbanka ke na le mengwaga e me 37 years ke na le babedi bannyana fela 7 years and 10 months so ke te kgopela ntate wa nang le ma 45 to 50 so nna ke ikemiseditse batho modimo ke te kgopela ntate le he le gore ntate owe o na le bana o nka aga mmotse le yena ke lapisitse ko tšola and he ke le so ke itshokoletse ka te kgopela lenyalo e true love ke nna Olga Mope Chokwe ke tlhake Lefalbanka ke na le mengwaga e me 37 years and ke na le bana ba babedi bannyana fela 7 years and 10 months so ke te kgopela ntate wa nang le ma 45 to 50 so nna ke ikemiseditse batho modimo ke te kgopela ntate le he le gore ntate owe o na le bana o nka aga mmotse le yena ke lapisitse ko tšola ke tle ke kgone go ya mafaratlhatlheng ga botse ke sa šitiše ke selo right ke nagana gore ke ka fa
all you need is love. Nkoribone. Yeah. Dilo tša ka jwale dilo di anamela maga ge šoka montle ka mo go ne le basadi ba ba nyakang banna ka nnete ebile go na le banna bao le bona e le go gore ba nyaka basadi ka nnete ruri nko re bone ka mo gore na ga botse go diragala jwang right okay. Aga a shidi dilo tše e le go gore re kopana ka tšona nko re ke di thome ga botse nke di kgone go kwagala ga botse ke nna Olga Mope Chokwe ke tlhakele Falbanka ke na le mengwaga e me 37 years ene ke na le bana ba babedi bannyana fela 7 years and le 10 months so ke te gopela ntate wa nang le ma 45 to 50 so nna ke ikemiseditse batho modimo ke te gopela ntate le he le gore ntate owe o na le bana o nka aga motse le ena ke lapisitse go tsola ene he ke le so ke itshokoletse ka te gopela lenyalo e true love o bontšhe sa pelo ke gopela go e bapala la mafelelo banna ba bakwe ge re tloga mo re ya megaleng prof yeah. ke nna Olga Mope Chokwe ke tlhakele Falbanka ke na le mengwaga e me 37 years ene ke na le bana ba babedi bannyana fela 7 years and le 10 months so ke te gopela ntate wa nang le ma 45 to 50 so nna ke ikemiseditse batho modimo ke te gopela ntate le he le gore ntate owe o na le bana o nka aga motse le ena ke lapisitse go tsola ene he ke le so ke itshokoletse ka te gopela lenyalo e true love wow mme a re ke te tshokoletse ke lapišitše ke go jola ke tloga ke nyaka wa lerato la nnete a nyale prof yeah. motheletše šo o rona le 37 years o na le bana ba babedi ke ena le mo mogaleng aga a šue before tlo motho mongwe ka no mmutša dipušana tše pedi ke mo ka re ye go tšea banna šiba ba ba thomile go letša kgaetšedi madume ngwaneso le kae aowa le go le gona yese wa itopa yese wa itopa ngwaneso yese wa itopa a go tlo le thuša ngwaneso go fela le phetha ditaelo le ya dinokeng le boa le phasa le re le nyaka banna gomme banna ba le mo radiong banna šiba mo ba nyaka basadi mo ya banna banna ba ka gare ga dikamora monna ba tshukologa ba nnoši kore khwina modimo ya kgotsa gore ga botse gane monno o bereka wanna ya nkompotse ngwaneso thereso o nyaka molekane ke te gopela molekane ntate Moremi o ti nyakela molekane o ra re o tlo mo rata monno mara tate Moremi ke nyaka ntate o nyaka ntate ke nyaka ntate o ke tlo aga motse le ena ya ke sokotse ke na le 4 years ntse ke le sengela ngere awa mapile o ne 4 years ke ne 4 years ke le sengela
o le senyele o ra gore o ne 4 years o sa e di gwareng goba o be o tsame o topa-topana matogwana a ke mothola wa matlho a mantši o ne 4 years ngwaneše o sa kry selo ke itunetse ke kgaonya pape ngwanaka ge ke seno ke ba le ena wa mathomo and then bobedi wa 10 months o ke bolelang ka ena ke ntse le ena ntse ke dutse ke nna Mamelodi ankere so ke kgaogane le ena ke imile ka belega ntse a steng le gona bjanong ga itse ngwana gae o no utlwa ka batho ba mmotsa gore ke na le ngwana ngwannyana jwale ge o katle wa re mola o tetopetse yese mo ke moka mola o le ka gare ga marato wa tsa o tipsina o ikwa bose o tetokonya ke moka na pila tata go ngwana a napa a jwelela ra jwale ke buile ka mmetela jwale o tlo dia jwa ntate ka kapa la tseba go bohloko bjang o kry le gore o le mme o ipotsa gore o kry-ile ntate o a ga mmotse le yena le yone tipoditse le ena tipoditse mo le kgalenyana motho a no timelela ha foune ha reng ha itse ngwana hae gore ngwana hae wa apara ha itse ngwana hae gore wa apara di-pampers no ke Maria right go lokile ga ije diaka go lokile o tloge wena ga botse o tloga o nyaka go bona o go karile ke monna mohuta mang a re ke ya go rata ibile a tloga go rata ka nnete tata ka kapa wa sokotseng and then wa nyakang mosadi le ge nka nyalelwa motse ga ke na bothata tata ka kapa ge ke lekane I'm 38 years ke nna firstborn ya ka mogae ke na le abuti o go Mamelodi wa bereka wa boraro abutaka o robetse last year ngwanyana ge shwa lastborn o Mamelodi le ena ke dutse le mama ka mogae ke dutse le bana ba ka babedi baki ha ke bereke abutaka ke nna berekang ga gone bothata ga itsedi ka a ke tsere prof before ka ya megaleng go ne le se o ka rata go sebolela le yena ga itsedi banna monna a batho ba adimišana ka mahala banna mosadi shu banna shu banna gore ke nyaka lena banna ko nna banna ba ge shuba kae banna o kompotse mo kgaitsedi mane ntlhalosetse ka lerato ke ntwa mohutamang kgaitsedi ya ka ye wena o e nyakang gore no mpotsa ka lerato tata Moremi lerato le boima lerato ga se leo ka le topang ko tseleng lerato go ya ka gore lerato ke trust ke respect and then le honesty fela ke tse di nyakegang tsona tseo ke distance tseo mo leratong ra lerato a le teng o ra gore monna go šetse o mo kry-ile ga botse Petrosi monna o ra gore Petrosi monna o mo swara ga botse monna o bo mo felegetse le stopong go fihla monna o mo apeshe paki monna o ra gore o mo swara ga botse Petro monna ke re go kgonega ntate Moribeng ka mosebiša le maoto a tsena tlhammerokong gore ke mmontšhe lerato monna o fiwa tray o bea tray o bea plate o bea faituku mola wa khunama o mo fa metsi wa hlapa matsogo namile mo fa dijo a go botse ka lenanego le gape lenanego le ge e sa le le thomile hei ka mo malapeng di a re boela wa tseba basadi ba o ka re ba tshogile go tshoga ke gore na o no bona le go soga monna ba o apesha masokisi wa bona gore wa bona go le na la pitšeng tše kgolo o ka re ba le diemelešitše basadi ka maoto dikgaitsedi ka moo banna mmereko mo botse ntate Moremi ba teng bomme montle mo ke bana ka masogana ba tšhaba o ipolela ke be ke kgopela gore re tope mo mogaleng mo mohlomongwe re ka topa ba babedi ba bararonyana and then a kgona go topa gona fao MCRS mo moyeng dumela MCRS Thobela a re gona rra lena wa rra ke Abraham Shiang ka senotlelo wa mo kwa kgaitsedi a kere
all right yeah malume Abraham le kae ora le ga da mre awa mre mshu khwile ka disego ka motlo kwa malume Abraham a botsa sesi gore wale tseba gore na awa yes ke yona eo ga itse di shwena o runyaka o nyakana le monna wa ka mohlona Abraham Shiang tama o kwagala o se serious papa go rena nke ke gopela pampiri nke o no re botsa gore jwale ka go se re botsa gore o Abraham Shiang o ne mengwage me kae and then o ne bana ba ba kae o bereka kae and then sesi o ka moswara o motsepisha eng o ka moswara jwang we really 52 years on only 52 years o ne bana ba ba kae wana ke le mo te marga ke la ga tsana le mare ta gira mo nga bana ba bararo bara ya lo no ta matata nyana ahora pa lo re ke ngwa o ka mati to la de bana ba bararo yen warra go nna a o ne mosadi a kere tlogela gore botsa gore o kry-ile o mongwe wa senotlelo wa tlhogo e jwang mosadi shue mo wenke o bolele le yena o mmotse gore wena o le Abraham o monna wa mohuta mang o ratang a o rateng o ka moswara jwang o go thieditše motsena ka mogola o motsenang ka gona Melega me ba le kae lega ala bo dinni me o re gona o le na gona ke ba gra mi ya be bot me be la ke le ba be ni ga na le musadi ma las bono ma ole mo to ba tsadi ba re zale de grelo mo vele de ba ro ta gele ka tanya na gele ke ke kam tsari na gele ke so ko ta ta kam sera ere ke jar ko to sara ga bo ta ga le no nya ga mo le na ko naga ere lo vere ka ona ni ke vere ka so mo ni ke vere ka ona ba tumi dile kontraga ora ke to magali sa o mageta jwale warra Abraham tama o sa tlo marketa o na le 52 years o marketa kae warra ka gore ke kwisha gore o emetse mogolo mohlomongwe jwale o tlo nyela neng o nyela ka eng warra ka baka la gore ga o bereki bile ga re kura wa kile ka gata Tawa mama ra kidonya. O likonya. Ke bisha se. Nko mmotse ka mogho mo ratang ka gona mosadiwo. Au lima la ore ke ma. Ibile o molebetja wena o serious. Wa ke serious. Ke serious ba de ka. Mulibar lina le la ga go ke mang? Mope wa ga Chokwe. Ora tazu mope nagila baramjia ora data le bana wa bare data ko bela wa mutelo ena bare go jela pele ore wa ena de ko bela wa mutelo ena tale igale nagese na imzad Eva, Mope. Ganung ka ne ba go fere ya o khile ka dise go wena fa o nya ka monna mon. Ke ka monna mara le tlo ba ka go ja. Nna fa sa tella ka ke bona ka re ba ra luka ka thukweo. O bona o ka re Abraham mo papadi. Mara jwele nna re bona o ka re go bapala wena ka gore ba go fere o khile ka disego. Wa fere ka mo go bona ganne. O tseba go fere ya wena. Ape go fere ya ke lo togo. Mope.
ka gore o ka re wena o phala Abraham ka go fereya ngwaneso ene Abraham o nyaka mosadi nke o fereye Abraham. Hello Abraham okay? Aburi Baba baruka khabin kanu ake bo tsogare le ka me goda Hello baby okay? Ago go ga bo di bela la di wana ba re baby o kae o nna go baruka Aburi Gora baby gora. Awa le nna ke gona. Taridi. Awa ke di ditaba tse. Di dula kae? Ba re le dula kae Aburi? Di na matlalo. O snotlelo. Awa ora re tla ntse re kwathana mara nkere ba re ngetha le long process. Wa mokwa? Awa ke mo ga bodi. Ore o tlo mmona neng? La go bona nngwe. Lo go njwale. Awa go nna ke mo se go tebere le tleng go sele. Go sele ya go go bona tsile. A re kwaneng Abraham le mmope. Abraham a se gore na pile o kereile mosadi a kere. Ntate Moremi o tšere di details tša gago mola Abraham and then o tlo leka ka mogore ka gonang ka gona gore le hwetšane and then le kgoneng go bolela ditaba ka baka la gore ditaba di tšwa mahlong ka nnete e napile ge e ka ba ausi mmope ga kgatlhega ngwanešo re tla go bea mo listing gore ke moka le wena o tle o kgone go tekerela wa gago wa lerato ya ntse ibele tsona ya o mo le yana ka iteka o mongwe le yana ka iteka re na le metsotso e mebedi 0648582771 mcrs mo moyeng re gona rra lena wa rra re bola le mang kae khomotso ka Dennilton aga mmopešueng ke o ferereko le kae mmope Ke teng le kae? nna ke nna khomotso ke na le 40 years so ya o rata ke tloka mosadi warra a re se ke ra thoma ka go ya bua lerato o na le 40 years ke ya 40 years ya ke tlhake ke tinya ke ga motho ka gang le ena motho o ne bana ba ba kae na bana ba itere o ne bana ba bararo mma go bona o kae a re palla le sala njola le reserval police okay o kushitse bohlokoma jwale o ne nako kae o sene motho for example le botlhoko ya padile ka raita o ndile se ke tsene sa mo tsene ile wa re okay o a shoma ke tsokometse pula ke mo tsene tsene le go tswala ke a rekisa okay mme o ne le bana o mokwele ke mokwele ona bothata ke mo tsale bana ba all right re tloga ga lerato re sa fitlhane botlhoko nkono mmotsa wa rra ka mokgwa o mo ratang ka gona sho moke ka o rata le bana bawe ska mo jaga mane ya le yena ga botse wa rra o ka kitima ka segoko ya le yena ga botse go ka re mmope ke go rata le bana bao ka moka e tšea ga botse wa rra tšea ka one man okay mmope ke re khomotso ka rata nyaka ka ga mo ke le wena o fana le tlhompho le rata re tswela pele ka bophelo okay awa re tla kopana wa rra ko mpotse mo o mo tshepisha eng mosadi o ke mo tshepisha go aga mo ke ra re ga ntse ke modimo nna le o hlwele o mmogetse ka mola mafaratlhatlheng a ke na ya mafaratlhatlha ke berekisa le founung yana o berekisa le popotane jwale ga ka ra re bolele ka WhatsApp monna ke shutlo o bereka jwang
awe ene ngarga bige ganga di 15 ngano mo founela ra kopana nana ka tolo bona. Okay re tlo go tlisha re tlo le tlo kopantšha ke rena ke re re tlo le tlo kopantšha ke rena re tlo tla re be le bonnete ba gore ke theresho o fihlile go wena and then o apare sutu wa rra o reka mablomo a go bonala o bie mantšu re tlatla le yena ke re bjale ka gore Abraham le yena ba šetse ya mmone o ka reng ka Abraham go topolelela o ka mmotša go reng ka Abraham a tlogela Abraham a lebelele wena goba o ka reng ka taba yeo warra o tswele o kgaogele prof a re nape re laelane le batheeletše ke moka re nape re bonane le tše dingwe o ka laelana le bona ke moka wa ba fa le dinomoro mo e le gore ba kgwetša ba tlotša ba rekwa gona. Okay a re laele se gaetšedi a seba ke ba babedi ka nakonyaneng nyane o kgatlhegile kae? ke kgatlhile ke o wa bobedi. Wow, Abraham o jele ke di-vote. Alright, a gona bothata re tlo go kopantšha le Khomotšo o kgonne o kry-a number gago? Ya ke swere ya Khomotšo. Alright, re tlo go kopantšha le Khomotšo and then re tlo go botša re go tloga mo re o bereka jwang a kere? A go lokile ntate Mre. Thank you, re a leboga. Magagesho ya ke tsona dipitša tša rena tše wale ge di le so wale ke nako ya go sola re ya go ja magagesho batheeletši ba Motse Community Radio Station ka dikgokaganyong tša leago ke a le leboga baledi ba rena ba letšatši ba le go gore ba tseba gore ba nyakana le banna goba ba nyakana le basadi le tšetšang the right reverend Malefo le mmotšeng tše ka mokana ga tšona magagesho le tle le kgone go kry-a thušo nomoro wa Malefo ge le letšetša le yena o ne nomoro tše ntšhi wo Malefo 072 133 6761 072 133 6761 go ba le ka letšetša 079 170 9862 079 170 9862 go ba le ka letšetša 060 9590303 go ba le ka tlamola letlakale la rena la Facebook wa Dr. Mremi ke lebogile kudu magagesho malome ka kapa a ke go leboge mmogo le the crew ke lebogile motheeletši ke lebogile baledi ba rena ke lebogile Mremi crew go tšwa go nna ke lebogile